3 days no my na me phone so akodi ne ho na me de obi line friend say on fa me phone bre me na obai ne bufu ni ye obai na me te store bi anim ohun me wan friend me and okọ inside nti okọ no me hu na chi na me so me to an nti me ko na ne ma kakra o me dem and oya na adwen so pakene ma no nti me hu na bi san si ya no watu ana sadai and on de okache me so nja me na me so sasa de a me ntumi no ntana nti e ma me bone so tro kra ho nom me bone so tro wo bo abrante ne so tro na wo nsa mo adu sa me bone asum sa no say onka so ni meja na me say set sa de a me ntumi no ntana e na oya da me yesa me kofa mpanifo aba na ma be kan asam ba na odwane nti ne lances ekodi obi ho na me koje ye nti na numre wo ho ma no bo wrem obaje ne lances na me se me fa ma no me fa ma no no chese kan ana madam fo bi wo me nche no ka sa na e ma sem bia ma wo so nti wo de fa lances me fa ma no okay ana me de lances na ma no ko e nti we na e wo mu na me ko shia obi na o de to mani me se ye fa na wuso Dabi ewo mu san kire mu yie ukohia wo bi ben me yenya sam mu nti ase pa pa cho me ko shia na wuso ya wo ja so na oka so ne betena o de to mani me so ne betena na o ne betena no na me ka me problem na kire no na so ono de onye mbasa bai o yire na ono ne yire ne nyima no akoyi ono ma me akoyi atogu nti na busuafo so nya ba on fa no ne ntana ana okache me sa na me jitu mu na me ne tana ye enti me ne di ahia mu no yes wa mu ba wa tina na na ya wa Akoma ejo ni ebe me de tumpon e ko brebe ko sivi o how brebe ko sivi ayaka brebe ko sivi o ham brebe ko sivi eme ya wa na na yet me dancing all day this Akoma dancing na yet me dancing all day Akoma ejo ni ebe me de tumpon Akoma ejo ni ebe me de tumpon Kama mi kabi en ko sivi Kama mi kabi en ko sivi Asenti en ko sivi Enyu brifi en ko sivi This Akoma dancing na yet me dancing all day This Akoma dancing na yet me dancing all day Akoma ejo ni ebe me de tumpon Akoma ejo ni ebe me de tumpon oh adota wa ne kwanwa akwa wara na ebisa Mr. Fono the soft ladies me Fono so the gentlemen the base na no zinzin I can cry now walk at it okay bob say the mob sound zero your baby you saw on page my akoka kan na wa de no po the ma warin ya rabazan kuwa ware
Ya mama kwa bade ba kuma 87.9 FM so akoma mu nsam dwumadi braso awiai Maa Akos mene mabedwafo ya giadwa ene ye de akoma mu nsam dwumadi no bra wonti ba bibia wo bia na waka ye ho akirikiri ene bencheye na jese waka ye ho na akoma mu nsam dwumadi na ya wada no jese eso abamfa so de ama ye nyina de wode na asem ba ye wo awotie bie ene obia obetra so na wono so akasa bie no ayemfa so de ne afutuo de ama ye nyina nti bomode na eka ye ho sabrei se wo hwe ye ne de na chese TV stations ahodo no he ene wo ma bade wo se na 20 wodo TV na chese edem Star TV wo se ye de atum o ena osei Chrome TV amansanje atum dem na Case TV so edemu na chese ba bia wo onua TV ni da ho se enua Penny TV3 no na chese amansan wo bia enye bihwe Facebook aye ho Facebook sesia Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM like in page no comment na share FM ya YouTube Akoma 879 FM na wa share link no so ade amaye ade performation center ko twa fatia wa biem Big Love Radio was Spain was here them Mr. Usu Adum one na Yoruba pe kwa ponsan Bronze New York na chese wa bia di atum nyame na ye formation center them Bet Max Saloon so ko ban maba wa di atum wo nyame me boafo formation center binchina no so dem Atomic Digital Satellite the 4 junction one mo bie e de atum Jabi Bank Bonure branch ene one so edem Sly we branch manager Sax Pharmacy trade branch manager Sly we say ne phone no kra no na nisi so we bi trade kra wo hunu wo hunu na je say wato wadro no wo hwe de ka ho nti Sly nyame hyaw gaso filling station won kuranza ora imano anaba na adwumefo won mabiemo Arimboat at32 kwatwedi brofo eduwa biem Harima supermarket ahenema kokobe handa madam Harriet won mo maka nyina wiei won se won mabiemo pa ICBC asafoma Prophet Lashabu won mabiemo na enya sam keto won mo hye enu ti na mesa wo ba bia wo bia nso bomode na ehye fama ye emrepam no wona waka wondin ye babo fans of Mama Akos day WhatsApp group mon share my Maa Akos great family mon share and family fans of Akoma nsam and mon share happy home na mon share ade my charity foundation aduana ba ene ne krofo na mon so mon share ade emaye na just anade he was Akoma golden ladies Bronze New York na chesa Ma Joyce ene Maa Sono na omonso ebo chitim de my time about center 21st clinic P-Work natural and what the 3P Garlic Mechaba, Jagris Fertility Natural Clinic, East Chadabal Center, where the breastman capsules number, Jafike Company Limited was a cafe, Talala, by about center was a numpem wabu, and numpa was a brand trichim fama way, Nebibia and Kokulu, yon fama first story, yes, Yatica, and also Yasane, Yane, Yaraba, any and Komo, tuntum se yo ya raba fefefe bi na chese wapiem wa hase yani ni komoni ehu adekura ha dokas boche ya awiai wode abepiem dogas Mako apom te se awiai ya me ado me ho ye pa wuji ni se bokosa enya bokosa dokas enti de enya boko no awiai ye nyina yeti Mako ni nyina nse be ma me nete me ne be ma itina wo fro that am de no nya me hwe bone bia na afa me ne wo first one na maame wo ha nti ma hu ni suban nti me ne wo sa first one no kra no nya 3 months e manyam menim se menyam na chi nti e chembe hu se menyam dokas ma wo contentam do mesrawo nyanto boase ne yiri 1 by 1 na Agnes Yodu wasa o wasa me fiti ase akra Agnes wasa enu timi so nyanto boase Kevin Roger Bra wagina so Arita Bonzi ye Arita Mafeo wono so gina so agene mbuate aduana ba konkonsa family mwashia Mary Danko marriage na so Nadra Amino Destiny buate no wasa watching life from council Esther sorry was good afternoon ya just so Ghana Kumasi was today be today enu to share no kwa ena na wami anwa na wami ayire was
some may appear. Precious Vicky, precious, one also what time with your mother. Atia Bisa, Atia Wom, Minya Bama Francis Wedge, Shara Praswa was a time again. Oh, please tell a friend to tell a friend. Francis Wedge, say, appear Kezia, or no sojina so, Isa Kada, was so, Amajanfi, Amalina, Solomon Quabrefa, one also so, Abnaja Jinaso. In my fault was a mere minion of Siampa, was a Maa Akos in Yenamis, who's ye, who's ye, not just a sister had in Sunye, not like ye, lovely, a year, Hagia or Jinaso Presla free ye. I knew to one police never you know. Your friend and sister had it for a poor mamma, papa, no. Well, Baby's young and then two but Casa goes aboard ye. One and tower, and no one. So eti nyato buase na yi asam no mako aha yenti away enti menyem we fiti 6 months work no shase okay me fan say me ne wo honom na wonu wan minim ye fe no ni di ankasa de Kwabran Francis but din obi anim na esieska sei sika and the fit man ponten ko nyina obo sieska de obi anim no sei sika pa wa hunu o sieska wo sie sieska sieska din do sie ba ska ankasa de onsie Akoma FM. Okay, ni anesie sika sam ya ka. Me wo mba pa nde na ma me wo ho no. Ensi me fa se me nya 2 months to 3 months na me ka so no so pese okon nkran. Na okon ni kun so no ho na ni kun tse. Enti me so me nko mi kun sa na ono so aka se me betana ni nchen sa. Enda me mpese me ko. Enti ma me ko no se sa de a me nko no ho no na me so me ko ye. Enti me ni wo sa me fa se me ko du ho be se 2 months me se me yare. Ma to ndo se enye yie. Na me se me ko to test na ma check ahwe. Enti me test ye na so red me no nsi da bi menti as me san koto bi nti me san ko fa de koto foforo me san ye na san so ene me se ne medical ko hospital ko check fi se me ba na nche me ko opane enti menti asesa na se na onu ko nya accident me le be atwam that na ma wa afa me ko 2 months e ma me ba na obehwe nti se me ba na wona se mini hie mu no se ma nyem ho nti minim woni ni hia mu hia mu se na mo ye dai me fa so me ne dai ti say manyim ti me ko pan say e wo de daw inti me ye me se da ma wo pan ne se da menyem no mo se sa me ko hospital ko check inti me ko na se manyem kra ba me ko 3 months mu kra no me so okay me de wani sha afa na we so ko 4 months inti se me ka me wu e chi anyi inti me yi we nagu inti me kan cha no say on one pin ma me se da bi wani sha akwa otwanufu ano de masanyo echi ma me so no bi anka me ho mebre enti me fa che yes me ye ya anya yie enti e fiti 4 months to 5 months woko no na wo se me ko hospital me se ni ska so me scan hospital o mame me maga so me scan ko me obetimi di scan bra me nimpa me hu scan no da question adam fo nche no mo bo chacha me ko kan no abro me okwa adwuma o se wo de me de no twi pragia o se me de pragia ma kwala nti no me ko ji sika na de abro no de 5 cedi ato no 5 cedi no me fa no se me ba me hu 10 o'clock na adwo na fi no ba me ba no me oba so me ko kan na obro me nti ade ne ko so sa na de ntete me yaro da ho o ma mi sika nko hospital na me fra ma me jense ma se no se ni se na ba menyem na menyem no so me ka so ma mi sika nko hospital na obro me e se so me yaro me ntimi nko ba bia me peja no kra nya yie ena mama friends one one ne be kasa nti mama ne kasa ye mama ne kasa stra mama se do ka me fra okunu wan fi mi o didi matam phone me se ma ne so didi matam phone so no se an se etu fru one ti na akofa no nti mi wasa mama friends se mi nwan mo se de akondo me ba bebo am because mi nti mi no aduane we no so nu mu fo se ma didi a e be me we no so chef se be ha no nti mi wana mi nwan oba ne be ma no mo ba ye omo ba boys adensi na mi nwan ma ba me so me kwa mi ni mo ma me frɛ kwa sai na mo medical fro ka kwa sai ma me be frɛ me enti mfrumu no mo nya ba na dwo wanu kokweda na o me ba oprum ena mbi epu na omo a ena o mba ye eno so wa ma ye scan bi anka 20 na de ma ye o ma den 20 cedis ena o de ai wa ma bibi anka ho ya to eno so sa me yare afi me ko 7 months me nto akra no ho bibia ye me ye almost say me call check about almost me be ma me so me ho be ma da si me ni be ma wo hwe me se sada me scan ko to ne wo ne ma akra na almost me nya lab ne scan de bi so scan ko ye o se me ni scan bi me o kan so na so san fro ba na o ba njira so me ko ye miti o na scan me kan o se me ba hia mo junction be ma o ni me kan se na o pa cha me se da me ka se me ma ne nko
me ya onu apia ma hwe no ba for friend ba for friend say scan o de ko ntin wan fa na e na me say na me peni ma on first scan ko mo ba because me so menyam me ko hospital me scan ko hospital na o de scan ko akomo ba ofro enu so opia so opia osoro 4 o'clock na ko 4 ba na 2 o'clock anwumre no ba anaju 2 oba so ma da oba popu no sa ko se me sore me sore so ma mintimi nda biom asa de mo agu me so metwa me ho sa mintimi nda ode me sa ena me frema me kan ma se de akon de ena makoma so hyehye me no say pressure enti ma hwe kwa me ko wo be ha me pa do me say enti me ko me sma me nko hospital me tifie me nya adwuma bia o me ko kan na obro me nya sika na oni bi o wo sika ne bi tama me no beti na kwa na unya adwuma no na uko mesin ena edidi me ko mpa bo sa da kro na ono a da kro nam ana obi kan yo say obeto prage ama asema wo be kan say pa ne say mimi nti na oto prage ama me say na oni mi why na say mimi nti na oto prage ama o say ya ohu wo no ena bia kasa kire ni say on to prage ama na twi ne fa hwa wo na o yere nyam ena nipa na to prage ama nipa ni prage ama no de ma say wan kasa wo de ahwe so boso mi bia so san tua oka When ska be dey afede oni me biem o so le am wo sane afre me say doctors who kuno ba ko she guest house we mu who cry dey o do ba ko she guest house why dey o do ba ko she o ba ko she guest house adena mani nwam ma ko ona me nyi say ko da be nyi say onu kwa ma me hu po wonyi say no me nyi say do ma me ho ne ba ya aka o ma me ho me no aduan wo fe oni enti opia obeba no acheche na aduan pa fo ne na mada so nya nam ketwa na osi woro ore e dia nam fish na akokọ sere na da so no ore enti mo se ya from me ntina fe da na ha me me am nko hospital me fu nsu pia na epie wo so ansha na wo san ye ade e besan ha me me to ma me se me to na pressure si me so me ti me su sa nti me nwan mo from me se ma de sta doctor se ye ndie ya ma na mfiri obewu okay ena ma me so ke sa de abra bra wa me sma se me ba kwa me ni ka pro me ni 1000 kwa me de lolo fe aba ena o se o papa so ma o ska de aba ma me se bra he ne fa me mba o mo wo sege ena wa akra o ko ashama lai into ena o se na o papa so ma o ska aba ni me je se ma o ko ye ni wuti we su de mo mi kun kokofa ye oni mi nwa ba ma ne kokofa ba ye na obde ba ye ne hwe na sai onkwen so onye wukuna akofa na asiti e wone de na de wukunu ontimi nto tv anyi no osie sika na osie no tv wo tumi fa nto tv ni bi na wo ma me na asimi po tv ni wo nya bi anto ama no a wo sa akofa na asiti tv be siesie ne de akofa tv ni ba na tv ni say onu nya sika akoto flat screen be board dem wo na me chan say me ma me se yankwa ni tv ni ni fi tv no ompo ye ope me ba me fa na ade mbre no o se ono onye tv ayi o okay enti me kwa no so me ntimi nkwa am na tv ni nka me se ma me ga se me so na tv ni nka me ma akoto na ade ama no e na me so me tu flat screen no e na no ato system o nge bibia mo asi akobo nkro no enti me tam system ni se me de ka ho na me ni nwa no e na okwa adwuma oba ewuko na ma sam ne makọ enti me mama me bona mane kwa de anka ni oba pro me kra ka ho okay enti me tike so na friend me se me ko me nsa ho ma mewu ntine me ko me ko du ma me ko du anajo be say it kwansi no afa ma me for ai doctor say to me tv afa me system into the kwanti no obe wa ma ya hwe se owo na wanwu kra na nka nya me anka mo sesa me din kwabena so wo na se wanwu na nyu no na nyam ena ma me ka se me se question anyu no na nyam oni me na nyam ena obodu asese wo na se wanwu a na onya dan anyu no kwabena ena me ka se ena ono so anyu ono adwaba na no de ne ba bia na obewu ne nsem da kwabena wo no na bo wiase ahu ena o sound ni ba bia na obewu ne nsem da enti asem twa kodae manfi ni be mi so manfriend biem me wasa boy mfi mi sa ko se me ko ya me yare ko da hospital na wotwe me papa ya na hwe me a scan ni ma was me nyina papa hwe me nkran no ne manyi ototo ma me nti awo ka me fiada na awo ne ka me fiada o ma chi me fan say 11 to 12 me wasa fo abele me peki akwabna o se doka sa wo ka wa frame me nti na de me yanso mama na hu sa wa ka me ena me edin sa de chembo mama ma na se ma anaje na ma da no kwabra fra mi o na so be kan sa wo ka me me mfra no na me sa na obo akra o pese okokun enti me mfi no ti me ko waso se bo one na ma wo 1:30 to 2 man of fra ye ai
Doctors when mama say doctors wa anya nwu no awo and say na ma me pese me send ni sika na me kan say ma me peni sika bia fitim na me da ho me yala me wunu ama me sika no o de bo chacha o de kwhye na mfo dan ma no ma bo chacha ko ni bo na say di na aka ho me koka na obro me enti me peni sika bia enti e ba fie no go so friend me ba kwa ka say e ma me peke le ko okra biom okay no go so frɛ no frɛ mama o pa ne kyɛw sɛ mama mfa nkyɛn do ye bia wan hyeda wanu ne ho pa nti mfa nkyɛn nti afa me ne ka sɛ nti me wan sɛ 1 week or send me 50 gas me fa ntɔ aduane ma akola no ana me de tɔ aduane 2 weeks no so san send me 50 Ghana enti me nya aboso me mie no sɛ me mra kuma ase anu sɛ Akoma FM ti ma me kwa ka sɛ ono onje boy ni ndi o na me ka ma o de sɛ na o ye de pa cho no ye sɛ sign free wo ma me ho me sign ni metna na wo kuma ase okay enti ma me no sɛ ono onje boy ni ndi me sɛ o ma sɛ na apa cha no de o de nya hwema me nkɔ enti me ba nya ma me da na ne bo ndwo ɛna me baaye me ba no kwa be hia me o circle o de me baaye me bedu kwasie da ejo na no pa o na sam no wa no flash screen wo ma mi TV no fine na tikopo na flash screen o fa ma metikopo etikopo no fa etikopo no he wo de wonim ya smart crash ya smart cha na ya wey ka wo na fa TV ne to so na me se wo ba ma wo se wo nkoto flash screen ama no wo se na tikopo ya wo manage na enu na wo kwa akofa e bia besu da mo na wa ba behwe me bedru ejo da no Fato so ma me ne me bedru ejo da no pa ye wo sa na ko ba ye enti no wa da na me ko peke ko no me peke na o ba ana me di phone ben nti me de me sense ban say tobo wo free ka be ma ne be pa cha so anya nie na wo free da na ba ye no bedru da ban me bedru Sunday wo bedru Sunday ade chi ejo da no na ye wo da mo sa na onya akọ na Sunday no wo na kwa na nya san sa me ba na kwa 2 months na 2 months enti Sunday na wo ba ye no what ni moko 2 months da bi Sunday ndie ma mpena ma na me anya bibia na o ba ho no wa mpena o ye so ba me has me wo opa ne ye enti o ba me nsa me mpesa me sa anyim se na we me nyem ye no ati kwapo ni we bia me pass da na so che za woro mo ma me kase boyi mo hwe wait TV pa ana ya wada ana ya wada pa se dia to be see because ade be chi fiada aha itire TV yi bi wo ko ma so de sendence e bo na dimu wade ko sire dem aha wo fari ade ahoro okay etu wo ban ne busumi mienu me ba na busumi mienu go san ne wo beda wo wo ya busumi mienu me wo panent me ma ne menda enti wada ma mpena ma ne manda enti adwora no pa me ne wo dem wo saa na call baaye that's na abobe say 9 to 10 mu no call baaye na me na wada enti me peke call no me peke na oba o si se ska wa ina o si mi wo fie o ji phone o si mi wo fie na say me ba wo se abra na girl ne ba enti kwansiri me wasa me so bi abopon ni mu e hwa na sole o mama sole kro no sole ko bi epu na girl na abobe say that am na abobe say 10 okay girl no say friend Esther enti wana girl ne buy so nya bi antara se mpa so better na ye na sabre na wo so wen na me so me ode am no ma me timpa so asie sei no better be abema nti wo e hwa mi kura sole ode nsa nam ga yitiri mu saa me san senti ga ye hwan yo se mi nua ba me unua ba ni na fe ni nsa ne kodu nufu ho Dogas ma asemi ya wo kan no kure no kra pa ma me si asema ma mpontin cross me hu ye no be ma no friend ne girlfriend no o ma ne ba ye mo o ma ne ba ye e bet na mpa so e ho na obesoso ni mu wo wanim mani ma enti me ye di man kasa me yese me ne ba ko no bi pim se de jai ti me tena se di man kasa ho na e girl ni pie ye abonten ho na me kunsu pie di na chi na o hye box anko an o pie di girl na chi ti me yese me ko ja hwede e ko so me pie na fe oda ko ja kwa na ase gate da ni mu se o na gina pona won na o figure na no wa ye dai o figure na no wa ye dai o figure na no you make kiss your bride and away there you make kiss your bride ma nya ize enti ade ni shi papa ni shi ana ya wada Maa Akos wa ni nsem dwumadi so Akoma FM e wa no kuma rada oba sha ata ade mi sina wo kwan o se me ba o pie ko ye nti okwa one hour time na panyi na soroto no so
eso so minimum bia fio minimum bia on na fe mai mobo me chinchi me kwa kwanti la kana ge obi o garlic na ode ma me nti e bre ansa na de na ete enye me friend say so takora ne so ntu wo he bla ne ehu de be ye o se me ya de nti minti me mba ade ade minimum ade o ye ade ade ma minimum ade o ye wo to donko o so nti me mba nti o be fa na danfo na danfo ne ba kwa sa de na te awie ono so ko be je ohu de o ka na me say obi a maba bebe ohwo abefa maba bebe a minimum obi a wan say na say bibi say kra ba jai do yempo ne bebe hwe oba no ti wo na sakra na wu abeka se de na akire me oba ye akra me say akra ni enti me say enti do ye enti e ya na o se de ma me sinti say wo de mabetena me ba ye Jordan ne pe ene da mabaduru ha minimum obi a wa ha na so ata oba so ma frɛ wo say so ata ba de pa na wo ye hu hia wo njan na mehwe akra no ana say yale no nim hu bia na o se ya me mabone so wo say onimi oye ona aye ne ba ne sa so de ko giskaduro okay ana me sim de me nka so na kwa giskaduro enti eno kwa de asem na twam ya gusu wo santi Sunday aye 1 week me ba ye na ma me frɛ me say me nwa ba ya ne say o ba na ya asoso mu kakra se me ba we ni shadodo okay enti me bia me kan say na esi Emmanuel e ba o na o si yo wate enti me ya ba ye ejoda wukoda ya woda mi kura nkwa adwuma ena o se doka se na me nkwa adwuma o mi si yo o se no bibi ende me se de na o so pe jollof ena me no jollof ne ma no enti o na so o mi pia ko hu madam fu bia bazesi a enti me yere mi na o maaye ena me so ke ne ma kakra ye fi won ti mi si ne ma no okay ti mi gusu sia na oba na kitwa insta wo so me so wa ba dia fa oba na ma me na mi ntimi ata ne me wie wan fi mi no twe ye enti ma me panyi bi o no se na de ntina o ye sa wo ne abaya na awo nti oba yin so se fa na ayin za wo twe okwa dem o ten do ka so ka be fa oba free dem mi se wo ba anya wo ne ba wo ba me se na de ntina me fa ma na wo de anya oba ni bia na afi wa sha se di matam oba hu fi oba tantan okwa ho nye fe wo ho fi se de dokas de wo di si we minim de ya mi ambe fa wo oba ho nye fe kwa de na de kwa na ka me ambe fa mi se na na bo se me ho nye fa na tama odi me chiro hu se me ho nye fe wo enne one me enti me fan se me mrenda okofre ni nwam so me ne time business ni nwam so ne be ni nwam wo so ne be ni nwam wo okofre ni nwam ba no mo ne be gu mi so ofi onu se me abo ni nwam so wo so akun yi obeku ne ba ne me sister enti sana me kwase kwa me pa ne chompo wo ho enti mi nim wo yi girl ni picture me show ba papa bi girl ya kokko Esther no me show ba papa we no okwa wa na nya me oba ne ho nye fa manim bi wo wani bi na me see enti ade ne ya me sun ye ana omo from maame no maame say omo de mo ntom ma so ba enti oba kwesi da oba me so me frɛ maame no mra ne nka asɛm enti me frɛ maame say on do ntimi mba bi woni mu wa ontimi mba ha o maame ba ye kan bia boy nse me on pa me bia enti omo pa mo maame nkonti ne Jordan o ma chi ne koja me kwa anye the same be ma no oba wo cha won kran me se me mba kra pa ya wo be fa wo cycle do ba fie no wo ye bia manashe we bia na me tit for tat se ba ko no de wo na oja no wo konkran enti se no no dan wo de wa ba no no abeja wo na yo ya enti omo pam me ko me ni nwa no ska mo ni ja me ya 1.2 eno ano mo ni ja me ti me firi akokodu sege hono no me firi akokodu sege hono no na ska ni na asa me firi omo se se medre ska ni na so de me to man pesa ma kran me ni bi nti omo send me omo si yo ye be send o ma me kodu omo send me ada ya boy na send me fra na o de timi me to blacklist me fra sa ebom a wonfa abom na ye hwe so obefa hello hello Kobi Aroma sika na pom te sai boko na sika na wo siesie ya ne se ya nya sai Majoze ensi so guide dem dis sika nti say wasia me ya nya sai wasre okay awia nya bone Dokas oni me Dokas Dokas na dia sem bia beda ye na o de woka no mu ye me na kakra wa we ne mo mayi wo mo ka o masam ana ye dedede Dokas wo tete no wo poko no apacha no aba oba na wo de masam na wo de tete no ene ade enti ni ye pese ehunu free ho say ensema Dokas kan no kra bi wo mu ana wonu mom na enya ne niema bi ye
Me won dem enka. Kadia wo hobia siska. Kadia wo hobia. So the ba say. Wono dia ba say asatete ne doso. Ne yikura no eno awokwa wa ma. Wanya ne ntie se wo kwaye ga foforo bi ho ade nti ga ne wo na wo kro. Sa no ka. Enka. Se ga wa da boye ga in video na ga wo bia mo hia. Se wo we. No ma di hia. Ya mezi wona na ye adwuma na. Ya bi mi so adwuma na ye ka ba kwa yo ba holen. Indi bu frontino. No me expect to be ye. Yanti enwi no me za da bia me ka se de jani du. Ya ka ma sa asfalt se de e be free ntem. Okay. Na ye she so ka te. Inti ni de. E mana se ni si. Nti ana si yo anapa. O bari na mazaka iska ana mze o fra mi amere mesendo ana o fra na mesendo ndini nje onzo de aya ya o se ni si wo se ebra woni wotena ye nyina se atete no doso woni wo hyadam kra wotumi wo mprete me fra wo na unka che wo kra na sa woni wo yiri kra da na pra madam o no ka. Oh yes. Esther me bo ayi ya kan say. Esther wa me ka mamponte Esther. Me ba wa Monday na Esther ba na wo ko fi na no gate na no ka so ni me shede ma ne tena mpa ne so. Me ko ka wo so nua ne Esther. E chire do yini pita cha mi so no na wo po no. Na me pa me ho nya fe. Ene so busa. Ene so busa. Wo si da ni bisa o. Esi ya be. Wo si ya be mu. That time I walk on me over 2 months so me wo fufa be pa so me buy no me buy ko se da me buy no eju oda na ma Esther ba da bu honom so we fi ameka o bo ye akoro kire no me mo ye akoro ne kire no me si ma kwa be so se kwa me 2 years me kwa me 2 years enti wan ka so kan ye no wo ko fa Esther ba da mo a che no wa busha fo be to ma ne gumi so pa mo me no Mama call you no. I also ba wale Esther kire me no. Na ayi me ka kire o. Na ayi sesika ayi no krasa say woni ne wa dem wo girlfriend from a woman girl ne ba dem hobi. Bitane say. Saate ma no ona e de na no ye ya. Ye ne ba e no okay. Oni mi ya ma busane na so busane ma. O maame anka saka che me say. O busa say. De mi bisa ne say ayi no krasa na ansan me bisa ne ya wo pese ayi no krasa. Okay, na me pachu o ye nua ba ye fe na no ma ye. Na busa se me fe. Na no mi yo, o di ni ko ja puna no mi so o fe na no. Na ba sha atade na no ko ye no. E de na be kire say me fe adanse e de na. Yo, sa na be kan won. Mimi ba mi wo ni gani. Na me pachu o ayi dokas woni mu nua ma mu nyina wo hono. Ma oni nua ba bia. Busa se woni mi nua ma wo. Busa woni mi nua ba ko kwa. Ane na wo fa ne nkwachi afie. Wo na kwachi afie. Ya bi. Na den na wakwa akofo obi ba fefe sei. Na wo nkwa ne sha na wo fa ne nkwachi awabusuafo. Because kasa FM. Are me tio. Sa wo de ne kwachi awabusuafo a ko hunu gan no enko be hu se ye wo nua ba mom nya wo mpera. Mon kasa na mo ne. Sesika dabi o we mi bi sa question o. E de tina. Mi bi sa question say sesika dabi. Tie. Se woni obayi udabi enwuhia wonu obayi ti wono na bia be ma bi friend no ena be ma ne ba e betra mo paso ne ade wose me nua be ma bisa ho senka mo baji atum nsa ne bia se ame wona na oja oko ona se so oko asori na wode akwa akoto obi ho no oko asori na e mra be mi se de akwa akoto obi dem e asori o ya wodi akwa no koji obi kwa asori Obwa that time na kwa so Christian life e ma ni nyosere bomfa also free vans na kwa so Christian life ti wodi akwa ni kwoto me kwa me din share chire me nyim wes me din share chire akwa ebi wa me kwa ma me ba se ma kwa be me se da bi obi a menyem no me bomb person yam be hwe ma so nyem me bomb person be nya adwuma na kwa ni adwuma yo wo ya mercy no ni adwuma yo tie Maa Akos ene me kwa so bomb pa ya kwa so obi ya adom to moto di ma wa afi do wo nya moto ni we ya na wo de time ani no
let me see. Sika maye huno wono wo be tie me maye huno obi wona na odi na ene dia ana sa na ezo me ni obi ani o me ba chi ho de ko na wo nya na me ta chi ho wo ka so wo kwa odi pie me ni wa chi wo me ti da o ka nyina so kan che ga na papa so nya botre na ne ba na wo na wo na ware no eti wo prisika na wa ma kwa ma de kasa no me ji sia e de bana ne obi so se de ma no aha butano si se de wo ya djuma mo so mo twa pia water bo na nka so wo mo ta obi djuma no e ko se me so bi frewa o be no hu so bi frewa na de se dia obuwa me to amini customer call ma so no ba ka sa on papa ti o wa ma o shede wo papa ma ka ti ko no ti da be na 3 days ko ne ko wo ho girl no di ka friend say wa ba be jamba bi o sin me pie na me pese dia o dia o je se na je ta le sa o pe e se o be le be fe ni ara o bi bi no ye na be fe na o bi bi no ma so o di kere me ka no Miss your papa Francis it is a million soldier, the rest of Friday driver. It is all a map of source. There's your source. It's all be a baba, it doesn't know the Baba study. A man is surgeon. As my friends know, you need to Mr. Travelia. Every Italian is our friend, it doesn't mean Yamo can be so like what. And we know players and one. So, enti wo mo ya wo frɛ o mo frɛ wo no eya wo customers emom na enye wo girlfriends said e doka say na wa na kuya ba ko bi na customer na ka Facebook ani na wo kuru na wo ma do so pa customer ko na kuya Facebook nti last no ani mi kuru kasa wo phone so me ti so ga na kan chane say wo do be ya cha me o me di wo kwa nje yes no me si me pe dwa me tie no yes enti say Facebook abai wow obidi na kuya Facebook e send Facebook ha o se tu kola e bi bena den beba o fra na ayi na kuya Facebook no enkomo be na woni ne dia wo yiri TV no anu na ezo anu wo kan komo ne kira wo no obi bin no na me target na chi wo so party tatete me shiro ana shadia ana mi pia o ta taxi no be ni me tin e de tene why na yes ayi Francis yes ja tatete ni nya wo hwan ni me dia oba no dia wo ka na meteta ho na meti say no me shada fo ne so 100% dia but wo so ye niema bia ma wo yire suspect wa na wo so watwe ho dia free ho ma kia no me to me pega ka wo ti ka me o me ka to bira ono ni ewo kwa menene wadam obeti kata za msimisia mpeka kata no kata sheria na ze o hani ni to mpeka kata ana mago diba me pa agro pa mago soba ana meti ana wo dia grubia ba re kwa tiko ewo kwa be free ejuma baba o be free number unya ru adem ma so very era aha so o ga shi ni na fefen so we take as we metie pa ebi se wo na obema na me rupi na oba na obi fire wa so o ko ni afre Akoma ebi na wo ko de se na ka wo ko de na call so bia na ba me kan wa asem o na kwa Facebook no me shara wo ya na wo phone so person me hu pin code ana me teta wa hu pin code no na ka amada na obi eye ti me hu pin code no ana me ye me test get message ni say me tin nkomo no so o kan mi ku so I me kuni be ya chine nti no ohun do nya ne ho kra me test message say he want to fi mi kunu won ti me kunu get man reply so no ntwe ho nantwe ho achina obaji mi kunu wo kunu okra kwate wo me ni bia ana wo ye no get kan ta test message kan say no ntwe ho achina obaji no e bi say so okra kwate wo ma mi nim me oba me kan cha no wan fi me ona wasesan ko mi kan san wasesan code no won na me wo de ma me ne be ma ne momu anwi ansa because o ye ne ka wa hwa ne watu ka na ne ma nya ne biem ai Francis ye hwe oba yi woni ne fra ye no ade ne de ne wahu wa ne ho a wususu san ko sese bebo wa o sese free ho ma yes dare to ma ka se ma hu bibia e bere e ba ha mo mi pia ho ma ti maybe you may be 8 9 ebo ahoma je masa so ko
Very be a me be a man with the Medima me as a baby minister on the Haka and Yamu, yet. So, but Onama, the image when my data would be Serbia or Papa, I mean, if I use it. If I didn't remember my question, I think it's okay. What a mechanic. Metias. Aha, every time I make very Medima, if I get a team, I make some more. And I was a mechanic. And the other is about to be a fish canal. Let me go for enemy fish canal. Only the Maya saying. Only the Maya saying. Akoma FM. That's a good boy. Good man. Let me say it. I know why I'm saying it, or you're good man. Mame fa ne plus no. E mane ka ho. Only the ma aya saying. Okay, me da say obi ntidie tia me bisa woni ne maya say na say me ene ma bedwafo na me tidie ntia me kasa na say me pa che wo mienu no wonye yiyimu anasa wo hwe wo mu nyina asa de wo say eja hwe ne ma because say ono woni ba adana ma me ne ba no because say dey tira ma me dey Akoma FM. Wo yima no o ma me ne koy akano ne ba no de ne ba no me yamba ama you do every obey because I say for so ba family is here in the family the ba penino Akoma FM. So on ta de man kwa you afi so yempo an konta ta de ba kokran man kwa no me no konta bi man pa ba konta bi man mo adwuma be na se we yabo no ma me ba 2 months nie me fi baby me won ba 2 months nie me ba me cha wo say adwuma na me yo nya me diska nya ahwe nkran na me dom ko school o ma didi awu nyina o ma ne o yare kwa mo school ti me diska nya ahwe mo se me ni ska bia o me hu biam ti no peska kakra ma me nya adwuma na emfa we mu ko school se na ba wu ni bia na me so ma support o me ka o se to bas na o nya abotre me di sa afede man so ye water bill ba o se me na me ntwa water bill no fridge si dem was say me di so go fridge no mu dia me metwa light bill TV asan ko ni ye no tu TV kan me say TV na ko no me ni nko so ehu TV ni bio enye ni go for ana o di TV ni ko ye me ya asan no me ya su bia na ho ko me ka tro e ka ba ya dan ya ka de ni go for pa ya ma fana ka de me ya asan no ka me ye Akoma FM. so mo ka na say esa na wo kan nya me wan tro yo tu pa do baby aye na wo ba me le ko ke fe ni se se ke de that wo so kan try me say me di so guma ana me say di be gum fi so man no bi so go pidgin de kala de wan kan try me ma kan try fi ra ko na me boy fi ma na say wo say mi ntwa light bill o di ma ka te fe ra for mi an ka se me kan try fi o pa ko bi sa na kan nda me kan try na say wo say water bill mi nchia ana o say na me ye adwuma na wona ba han dan tu ba na ba fa ba kan to so ba o chia fi say nya me baje dan no na ma twa water bill ni light bill se me ka te o kasa me soria me wo je no o ba ha me me he me ma why o de o soria e se me be mo e sia me me water pula se kwa me tu o ba aso che aye na o me oni mo e fie tete o ga me se o ko ba bi ni me bi na o ko e se o mi se o de so na me ba o endra na ka me ba na nda so na wo ya mi se me ba o be se me cha ba sa ne ma ni se ma mba no endra na mi so be se me cha ba sa ne ma no nti ma mba no so wo so fa mpa na kwa da adwuma mu na so nya adwuma na wo da wa kwa han da na o ba fa ko timo ka mi so be fa mpa da wa kwa da adwuma mu eti me be me na mama wana dokas wo ni se wo ya kwatwefo dodo man sa be no eno wo ge ena o bie ni pin code se code pin yo ena me de mani kwatete ho ena me hu ni pin no na me kofa ye ma na me da o mi se mada ena o ya na me de maso kwatete ho wo ni sa wo pa teta dodo na teta ma ntisa ma me kwa me no woti no wo ma kwa ntonta de ma mo eno ani 20 cedi so de ma me no o ma me 20 cedi ya tiro ni wa me to tiro mu se me na me to se ma wo okay enti wo me won hwa me hwa papa bia wo so sa diska ne ma ma afọ abon me bo on hwa papa bia meti ase menim asem ya mo kan enukure wo mo nti judges ena betumi ajaje but one be ma no hwa be ma ne pema ne wo ma doso dodo ade na wo ko no obepa wo che wo anu ase aba ma a chire de me yasa me baba me de me ma no ko ma ne ma me no me di kwa na wo twe pa no mo frɛ me sɛ me ma me fa mo nya ba fu so mo nya yare me ka so oboa
ensi mi wona ma me de nkofo ba me ma me di kan ba manfi no oba manfi me se da bi omo so mo hwa nkran bi sama bre me de nkwa ko 2 years ni boy ne ma ne sika bia semya na aka jeniba semya na oka na ka me di so awo ke ni kwata ko ni ta ni ko hwe nkran no ko ka kiro ayo sembe no waka u ka me se akwa ne me ba me ka sa so me kwada me wadan chi o me fana se me se me kan bi kwada o wa ame kwa ka se o si kwani nye me ma o kwa se o mu ni se e me ma o mbeba o se ma me e ka che no o me be kwa ka se o bo mu dia o de ma me be ka si o ka se ma me ka sa nye che enu ye ta mu na o ko first ma mo be pa mo me no unu ebu sa fa pa mo me ya pa sa asem no cho na so e che kwa no o fra me no me sa pa cho won akura area o tu wo akura e su tu ni ka akura ana ma me boa enokre the word you know o bo na unet mo bia woni asta na pie ye so wo bo mo be ma ne kasa ye eh mama de kasa kasa wo dia kasa me twa me ya na me no de nkomo don ware medum na yi ne kasa ma me tie e kwa me di atrage ye juma na afem say e sro ka akura ani ti be bia me wei oh we kini dai e ma ye che ti me mama da to bi am ya ni so ta ta akura ire ako o si gen tane makase me mama da gubi ni me beta ma fra num so waskwa e ti me ne me be duru e ho ma po ti ho afiri me ba ya enyi me na waka dem se o ko be do o wo so ko se ne me ba ne ko di duru oh man kan so man kan so o me ka man ka se ko e ti o ka se tremia ma wo ka be dai waka che wo pensa ne so for say wo de ne ba ne kwaji sika duro aha ne ba no me bo ai si sika twen dia wo de ne kwa kwaji sika duro no pani no ana ketwa no kutu ano oni do on butano ana me ka tane je me ba fa me ba kwaji sika duro na me ba na me medical woro no ona fara kwaji sika duro na agora ndene kwaji sika duro said that no a wo ka se ofra wo se esresi akoda ne so no eyeda no ababa wa bi ne bebo wura modam ho no a woni ni pie ye no anasa na wa adwumam ya super good oba ho be ko mu ni kita ya edita ma fa do pe no wada che me twa fra ka ka oh ye me ma ba okay no ko ka tira se me boa ama o mu ka dem se so akwai kuma ka ce dia nema diga no ko ce sai bibi ti en ana da man ya kire ne sai ne ya ko ni sogiri mami misa sikadro ni ya baba na mom no ba bia na me pese me bisa ne sa wo se wo se enkoda no enye wodia enkora ni mienu ana enkora ni mu ba ko min pese me no wo de man bo namba ma na wa ofe na omo abere o de ke dia be ke dia na maka ni o mu de be judi se dia wono de na asamba ye no a meti na me gidi ya no de obeka bia me judi don't worry wo se enkora ni mu dia he na enya wodia what o se akora ni me ba ayi no duni ayi no kotwa no kitwa ni mo mu nya ba mo oh Akoma FM sister enye me ba ma obo kitwa no papa we o pa ni no oh na so se obo nko yi moja mtasa ono re ba de bi hu na aka ya na me na nkasa me ma so me kan say won sa ni nkwan ska kwan ya kwa akasa ko hu ya bufu kan kwase asem o so de bi afa na mo hu ni amonye to be sincere with you e ma de bufu kan kwase asem o ka de me say so ni ni kama akora na uri skan be ade wa da obuwa me feel say send scan na one yaro one fi me asta jan check am say on send we next send we china as one kan say fi apostle we dey mu sa na kan tell me we phone so me ke dey mu ba kra ara no ka dem say on the block so bi agu ameso wase dey blouse e jebu me ba so anu ni me sa dey ni ti bi e ba me ba mo ni be duru ya kwa ho den no anyade na upe bia buwa hunu na sha na to ni brada se be ya lockdown na chi no lockdown na chi no ya kwa ma ho da lockdown na chi no na akwa se na kondo ma la be ya sa e bo ni be bo ni na so na mi chen se na de na mo se mi fa ni nko ni enko check se aye fault bi aba ne na ne wana sika de se me 50 cedis pe sika de se me
Siko de Sunday me siko de Sunday adie na won so na Satan wo ya dia support be ma no ma me ko onya na o ma miska o me anu mi ton kosua na me de hwa nkwala no o ma miska me ma me no adua no ate be ma nkwa me kokosua chima okay ense anu na me de kokonya lockdown e chi oba ko ye no na me konya manager bi wo guest house na o se sa da adwuma wo onya ye cleaner nse me ya de a 4.5 no mutria na me se a me ye ma no so me ya na me de nkwa tutu school ma na me ye sa 1 year nyina twem na me ye a me de hwa nkwala no ko fa ma adwuma na wo fa wo ye no na ni mpre o ti se o mo de ye adwuma o mo de ye adwuma assignment ase Hasmo beka. Bema no me o for adwuma no o ne no wo wani ni twempra o ma no ka o ma me o ma mo ma me ka se memra na ka memra coach no mo na ko chi boy no woni na wa ye no ho ade o ma fi ara mi se me dia na ni me tiri e de woni a woni so woni o ye no ho a me de ni oba chi oba ko ma ye ho ade ko na ke o ko se ko na me fo ma fa de ma fa de na wa ye no ho ade no bi a ho ade ma me woni na tran fi say o me na tran okay ache ben say ben fi say was about 3 years. About 3 years. Ade na anya ne ho ade. Akoma FM. Right. Me mo ti tell me na ma me ti nya. Enti wo wonu se ni so de oni so ban nye se de wo sitie no wontumi nya ne ho ade eni adan na wo pesika be nsum no na wo nkopa wo ba wo ye kama na wo nware no. Na ke o ti no ma me ko tena fi e ka fi ni si wonu ni ma me kwatra se ye dan so de ada like yo ai so ni di saba se like oni no what them kana oni na you say you know o afafo ho ti na ko mani me chese oba na da me ni problem o mintimi nka wo bitiri nkonko hyemtiri me bi sase wa ye ne ho ade no se wonye ne ho ade na wo hwa na so oba ne suban no wontumi a adan na ne wonya na kwai boko na won kodan se ubehunu na won na wo be enum ensia batira na chenache ubeja no because ne suban anu ye futu amede ma ne mom adie na wo pese be ma nyama wo ye ka tene no de me pese o mam ne say e ka ma bo nyina me check 70 million e ka ben ne ben no fiti za 2 months am ya kwa ne ko ya me ko hwe no no e na adwuma me nyina 2 years me 70 million akwa menye wan ka hwe ama me ba kwa ne ko pa bosia menye nyina wa bi nyina me ba ne ko pa bosia no de hwe me ko se me wo yet ma check ni nyina I 70 million okay 7,000 Ghana afensu no han dan ma me ofaade na me fa nkwa ne nkonkot na ho mo fa nkwa nko school na afro otimi kokowale ne yire okoso okwa eti wuja no de bi ka ye nya ha ma no wuja no wuja no mama bro mi ntimi bi sika wose wontumi osese ne ka ose 7,000 eti pacho sika na wasie no bomode na yibra na faja ba ne kwan na nyi wasomdue ma ni nya osere ye ni abre Dabi na mo ni abre o pete wose ja ne kwan wo de wonyim ye no wafi no eti ja ne kwan 7,000 wo de da fam wo de amotufo bo tuya na kwa be ma o ga te o rama me etufo bo a wo de amotufo bo 7,000 we wa fani low sika se ya ba ya ne dai ya ba ya ne dai oba no do no opa wa de wo pa wa de oba no wo pa wa de wa de o ye de o di de me ni ka ma oso wontumi ti woni hweka o na dai na le ma eti wo be pa bibia ma no na wo de aja na kwaya na ati so ma no ne yanko mesra ma me nto biom meji misika 7,000 no na wo mama brapa nkwa ya le kwam de hospital ntia ma bra meji misika okay wa bra o ma so bi bianko wo ko fa ma meti kopo wo ko fa ne ti kopo ma so tu tv ni ko ma no e na wo ka to so fa wo de na order wo ni shi order mo ko ba sisi ma sa ne ma nyina ko wo ni bibia order mo no kasama me na me fra mo ya me bre
Sika ya no mbese ya di nkomo bia mu de se de tie bia be hunu kwane ya nyina be fa so ya be boa why Why ga me me ko fa na me and Usifia ya be sign ni wadi nkomo ya be sign ni wadi nkomo biam na ya di ye atu ye na se de asem ne kono de eni so 21st clinic yes ateka expert ko hodi ehwa ya de ateka ya de ka ye nyina so de ba ya ba mu ani ye tiri se te enu ti bra fidi ahodo ya de sa ya de ni nyina no bigu 21st clinic 21st canteen 7 am pepe aduane bi a wo pe ni nyina ya ready no wa be di bin kai da me market heavy do dan mu kuma se ehwa overseas so trafa radio sunya ne tachima go so sehwi 21st clinic was mini ye fra wanom e was 0540311311 0540 311 na wamo certifical expert Ishad Eba Center was me the memedrona ba mema mobo WJ and modron wobo a best man capsules bema bi ampabi best man capsules wo de bema bomodia ne no bi that's all problem ne nyina away ebeko daniel ba have me kwalena ka ba misty na Ishad was home Hansa Street for one I was 0208 288099 0208 288099 na just wama wonsa akabi na wa winim se ene amase ageto adro ba ko pe fra no 3p garlic mixture abena jem Erica Henkra Francis Wega Georgina Rensi and Arita Bonzi Emmanuel Adams sister Hetty Frimpon mami wonu na si ayo ene de waso aba wonu akasa bagije 3p garlic mixture ho mame ene kamini ha waso me ja pm na me de mada na just ene wa na mo behunu bronzo New York brofo ya de ya PFC anuti aya 3p garlic mixture me say weda adro we aya natural vitamin C bibia wo mu ma wo sanka bi Daniel ba Misty kwale na apidank Angelo so benya bi 3p papa ye dwaprise adupa na ade abadwam sei fra 0248 928824 0248 928824 na bibia enko kama enfamalti IME aya time herbal center wonum ti IME time herbal mixture dro no malaria fever beko wonum atuntimi ni di bomodia man sanka bi honam ya kenje ba capsules e boost immune system emrema bi channel so na ko gashin kolena ka ba Daniel ba Misty PFA me also scam is apidank kwa kamika ne ba sho biamo wo benya nrai bi friend 0244 417669 0244 417669 eya chafo baba herbal center to so agogo hospital in Chenya no wo wase no mpemu abu wabubu gudam ka kwa henti mese wada ba wase bomodia na bra ya to no pestro gonorrhea dam afam ya de stomach cancer be ma wayem rempemu wodi e bra fidie ya de sa ya de ni na sumba herbal center enu tu ni hawo etema community 16 la shibi ya Bemba West Club friend 0244083482 0244083482 we so ya bema na wo na fofo wo mo edi ho fa so ya krawa wo ba ye du ho fa ye so ye bonini enu nti asoje ne ba be mefri wonsam esa se wo pese ne nananom su efie no wo mo ye dede no wo mo keka ne ma bom ebi masa ne so wo wra ho de wo nye ko Jagris Fertility and Natural Clinic en ye wo ba wo nta awo ekire tawia nyankomago ebu okurukuruwa en afa de keka ka ho nyina wo ba wo ahenasa ahena nwatwe ni nyina wo ba wo bia ma ho atwo enu nti Jagris Fertility and Natural Clinic ye wo kuma se kro no mabo hia ye ne donko factory hwa ni mu nkran denta ezie wan ye wo Tokras bancha se so me Mesa Street one mo free drada edikosi memre da ye adwuma 8 o'clock to 5 p.m. and to the bra. Fred Jagris Fertility was 0543 009445 0543 009445 and 0243 4040 83. Nabibia enya kama aya Alaska Star Enterprise original wallpapers bra ye fie ho ne ye beje yenkwan ye ton wallpapers wo mo maka ni na no mean to mean guarantee one wallpapers ne ma enu ti bradum Mrs. Anache Plaza ye be Prudential Plaza wallpapers papa Alaska Star Enterprise Freyan it was 055 411 4878 055 411 4878 azaf one wadoso na mo animra wo ho so ye du beto kwan ye fa wontu usika ne agye di wo baje na so boache bidin Sub Solutions Limited wasebra na wo mo fa wontu kwan ene ye fa na apesa okra ye do beko na ne nyina ne sese adwuma kora no ebi mu apie pa wo Romania that Republic and afa so Ukraine 300 job vacancies say baby a wo beda aduane a wo beda
die ni na de ma carpenter mason steel bender baker anapo krasa we ya restaurant worker graphic designer IT professional wo kra wo de woni san nwuma na so sub solutions limited yesebra na ya be ma san nwuma ni bia ye wate wo Europe na je sa wo so ba boga papa na ututu tatai na adwuma mu kwan ya bia wo Europe wo de afra ye no 0507 835-685 0507-835-685 o friends sia ya bajo so ye twa ye ho aba ya ba ya de diaka ya de be wo mama ho abrantie we na mehia no hey enne de be me se me say doctors ukunu ba ko she guest house we mu ukura dai odo ba ko she guest house wa ya dai odo ba ko she oba ko she guest house adana ma ni nwam ma ko ona ka menyi se ko da be ni so onu kwa ma me hu po menyi se no ma me ho na ya aka o ma me ho me no aduan wo fe oni enti opi obeba na acheche na aduan pa fo na mada so nya nam ketwa na osi woro ore e dia na fish na akokwa sere na da so no ore enti wo se ya fra me enti na fe da na ha me me nko hospital me fu nsu pia na epie wo so ansha na wo san ye ade e besan ha me me to ma me se me to na pressure si me so me ti me su sa enti me nwan mo fra me se ma de sta doctors ye ndie ya ma na mfiri obewu o okay ena ma me so ke sa de abra bra wo me se ma se me ba kwa me ni ka pro me ni 1000 kwa me de lolo fe aba ina o se o papa so ma o sika de aba na ma me se bra he fa me ba o mo wo sege eno wa akra o ko ahia malai into when I say no pass mo skaba no me just ma wo ko ye ni wuti we su de mo mi kun kokofa ye oni mi nwa be ma ne kokofa ba ye na obi ba ye na hwe na sai on ko enso so onye wo kun akofa na asiti e wa ne de na de wo kun on timi to TV anyi no osie sika no osie no wo tumi fa to TV ni bi na wo ma me na ase ni po TV ni wo nya bia to ama no a wo sa akofa na ase TV be siesie ne de akofa TV ni ba na TV ni say onu nya sika akoto flat screen be board dem wo na me chan say me ma me se yanko ni TV ni fi TV no on po ye ope me ba me fa na ade embre no o se ono onye TV ayi o okay enti me kwa no so me ntimi nkwa am na TV ni nka me se ma me ga say me so na TV ni nka me ma akoto na ade ama no na me so me tu flat screen no na no ato system o nge bibia am wase akobo nkro no enti me tam system ni se me de ka ho na me ni nwa no na okwa adwuma oba ewuko na ma sam ne makọ enti me mama me bona ma ne kwa de anka ni oba pro me kra ka ho okay enti me tike so na friend me se me ko me nsan ho ma mewu nti ne me ko me ko du ma me ko du anajo be say it kwansi no afra ma me fo ai doctor say to me TV afa me system into the quanti no obe wa ma ya hwe se owo na wanwu kra na nka nya me anka mo se me din kwabena so wo na se wanwu na nyu no na nyam ene ma me ka se me se question anyu no na nyam oni mi na nyam ene obodu asese wo na se wanwu a na onya dan anyu no kwabena ene me ka se ene ono so anyu no adwaba na no de ne ba bia na obewu woni nsem da kwabena wo no na bo wiase ahun ene on say ndo ne ba bia na obewu woni nsem da enti asem twa kodae man fi ni be mi so man friend biem me wasa boy mfi mi sa ko se me ko ya me yare koda hospital na wotwe me papa ya na hwe me a scan ni me was me nyina papa hwe me nkwa no ho ne manyi ototo ma me nti awo ka me fiada na awo ne ka me e fiada o machi me fan say 11 to 12 me wasa fo abele me peki ya kwabna o se doka sa wo ka wa frame me nti na de me yanso mama na hu sa wa ka me ena me edi nsa de chembo mama ama na sema anaje na mada no kwabra fra mi o na so be kan sa wo ka me me mfra no na me sa na obo akra o pese okokun enti me mfi no ti me ko hospital ball 1 na mawo 1:30 to 2 man of frey ai doctors when mama say doctors wa anya nwu no wawo ense ne ma me pese me san ni ska na me kan ma me mpa ni sika bia fitim na me da ho a me yala me wunu ama me sika no o de bo chacha o de kwhye na mfo ndai ma no ma bo chacha ko ni bo na asan di na ka ho me koka na obro me enti me mpa ni sika bia enti e ba fie no go so friend me ba kwa ka say e ma me mpeke ne ko okra biom okay no go so fra fe no fra ma me o pa ne chel say ma me fa nche ndo e bia wan hyeda wanu ne ho pa nti fa nche no nti afa me ne ka say nti me wan say 1 week or say me 50 gas me fa nto aduane ma akola no na me de to aduane 2 weeks ni mu so sansan de me 50 Ghana enti me nya aboso me mie no say me mra kuma ase anu mu say Akoma FM me kwa ka say ono onje boy ni ndi o
na me ka ma o de se na o ye de pa cho no ye se sign free wo ma me ho me sign ni metna na wo kuma se okay nti ma me no se o no nje boy ni ndi me so ma se na pa cho ne de o de nya twema me nko nti me ba nya ma me da na ne bo ndwo e na me ba ye me ba nko be sha me o circle o de me ba ye me bedu kwasie da ejora na wapa o na sam no wa no flash screen wo ma mi TV no afa na etikopo na flash screen o fa ma metikopo etikopo no afa etikopo no he wo de wunim ya smart crash ya smart cha na ya we ka wo na fa TV ne to so na me se wo ba ma wo se wo nkoto flash screen na ma no wo se na etikopo ya wo manage na enu na wo kwa akofa e bia besu da mo na wa ba behwe Ezi mi bedru ejo da no. Fato so ma me ni enre. Mi bedru ejo da no pa ye wo sa na ko ba ye. Enti no wa da na me ko peke ko no. Me peke na oba. Ana me di phone ben nti me dia me sense oba nse. Tobo. Wo free ka be ma ne be pa cha so anya na wo. Wo free da na ba ye no bedru da ban. Me bedru Sunday. Wo bedru Sunday. Ade chi ejo da no. Ena ye wo dem o sa na onya akọ. Na Sunday no wo na kra na nya sai. Sada me ba na kra wo 2 months. Na wo 2 months. Enti Sunday na wo ba ye no wote ni moko. 2 months. Da bi Sunday ndie mampena manna me anya bibia. Na oba ho no wan pe. O ye so ba me has me wo opa ne ye. Enti oba me nsa me pese me sa anyim se na we me nyem ye no. Ati kopo no wa bia. Me pass. Ya na eso che. Zawuru. Mama me kase boyi. Mo hwa. Wait TV pa. Ana ya wada. Ana ya wada pa. Bibia to be see because ade be chi fiada. Aha, it's re. TV bi owo ko ma so descendants e bo nani mu wadi kwosiri dem aha wo fari ade ahoro. Okay, etu wo ban ni busumi mienu. Me ba no busumi mienu. Gosan ni wo beda. Wo wo ya busumi mienu. Me wo pa ne ntimi ma ne menda. Enti wo de ma mpena ma ne manda. Enti ejoda no pa me ne wo dem wo sa e na call ba ye. That's na abobe say 9 to 10 mu no. Call ba na me no wada. Enti me peke call no. Me peke na oba. O si se ska wa ina o si mi wo fie. O ji phone o si mi wo fie no say me ba wo sen abra. E na girl ne ba enti kwansini me wasa me se obi abopon ni me hwa na sole o mama sole ko no sole ko bi epu na girl na aboba say that time na aboba say 10 okay girl no say friend Esther and when na girl ne buy so nya bi antana say passion betena ye na sabre na wo so wen na me so me odem wo no ma what pan so me tin so asie say no no betena baby abema nti wo e hwa mi kura sole odin sa nam ga itiri mu sa me san senti girl ye hwa yo say mi nua ba me wo nua ba ni na fe ni sa ni ko ni fo ho Dogas ma asemi ya wo kan no kure no kra pa ma Dogas wo ji asema ma pontin cross mi hu ye no be ma no friend ne girlfriend friend no o ma ne ba dem o ma ne ba ye e bet na mpa so e ho na obesoso ni mu wo wanim mani ma enti mi ye di man kasa me yeseme ne ba ko no bi pim se de jai ti me tena se di man kasa ho na you girl ni pie ye abonten why me kun so pie na chi na hye box anko an o pie di girl na chi ntime me ko ja hwede e koso me pie na fe oda ko ja kwa na ase gate da ni mu se oda gina pona wono na o figure na no why ye dey o figure na no why ye dey o figure na no you make kiss your bra and where dey you make kiss your bra ma nya ize enti ade ni shimpa pa ni Ene ya wada Maa Akos Akoma nsem dwumadi so Akoma e wa no kuma rada obesha atade me sina wo kwan o se me ba o pie ko ye nti okwa 1 hour time na panyin na soroto no so asoto so mi ni mo bia fio mi ni mo bia o no na fe mai mobo me chinchi me kwa ntila kana ge obi o garlic na ode ma me nti e bre ansa na de na ete enye me friend say soroto akra no so ntu wo he bla ni ehu de be ye o se me ya ade ntimi ntimi mba ade ade mi ni ma de o ye ade ade ma mi ni ma de o ye wo to odonko o so ntimi mba nti o we fa na danfo ni ba kwa sa de na te awie ono so ko be jenye ohu do o ka na me say obi Ebra ye frɛ Bema Francis no me bisa no sɛ die na Dokas eye no fia na ne nye ho wantumi ammo ne kwadu bia o sɛ bia wɔyɛ oba bɔne ana woni maduane no ana sabe wɔyɛ dwamanfo da bi wantumi ammo ne kwadu bia ka ateta eyi Dokas me fa ateta ka di ho Doki madam me mama fa ka
say wo fifimu e penifo say wo fififu na ne wo hu sama adan na wonyu wani tra wo ba bi mpa adwuma bi nya keep you busy se be ya wonya wo twempra Dokas se me kan homa miska nya adwuma me kan o se menya abote wa ma miska no Akoma FM nti ayi wo ba firstborn onya say ansa na wonyi nsira na chi me firstborn mienu ya na se de ma mienu no onye pani free no ono de menyi mo chance na wo 3 months wonyi se na chi na wo say na me wo 3 months aboso me miensa kama me wo ya no nso nya 1 year aboso me miensa de ade na pro ho akwan ma nti so onya accident enti na me kokwohwe no enti me na minim say bi awani kra ba nti me ka se me kohwe da kru na so force me die bi nti no na force wo say wo bia wono wo te dada force na na ma na me meta nche na me wo ma me wo nti na me call no wo yes on me on beta ma me mpene that den dey o yes force on beta nti me na minim se manyam kra si bi beta nche kwa me ko wo pa ne se na manyam de dawo se chance mbe hu se we nso wo no Akoma FM ye ko 4 years 4 years okay adena ma be ma no nkotu chinsa onko ye onwa de mama kan last month kwa me kan me say na me money scare what's it there? Maniska. No fan koyo hwade. Wo gidi? Me kan me bisa me say o. Se no, dey sisi nya atwa me so kokọ me hwade. O kan me say me maniska no fan konkoye. Na me so, this say me so me nya adwuma bia. Na o kan sa o de kan se me kran ka be man me raja wo se me moske. Hu hia akopeska me fan koye. Sa na o kan kire me. Awade a wote empratwe na wote won ebo awo. Me bisa ebo awo. Ma me de wade amwa me. Enti ade nti na wokọ a semwa wo a wokọ a obepa ochewa no ase yaba. Wokọ a obepa ochewa no ase yaba. Ade a emwa ye de ye kwanka e mabiem. Ima no de tie na obepa ochewa wo asa aba. Ma me we nenta me ban so mpeni fo be ka se enkran ne se me na wo mienu no me mfa mo mbra bi ko nkran no no hwo mo school nyina da me Akoma FM o ma dide mu mo yare kra nta de o me hye nyina me nko an na se me de o ma de a emnya de o beto de o mo di se bibi nya nkran yare a es me de o ba na no ba ko na pra me ka no ama miskan kota aduro no afishe me so ye ba o se ba enche ba sankan kra de oto bibi kakra mo ma ne da ko ko mo so hye bi de cha me kra de menya bi kra na enkra ne hye bi de kwa efe me ka o so o ma miske bi afan koto enente mi san ko ka o so oni bi o ma miske bi na ma miske bi echna ene me so de me wontoma wo ho ntino ma me 30 cedis na me fa nko me kwa de be ka bia na me mepe kwa metria o so oni 30 cedis ni bi wanye this am ba no wa wonto ado man kwala no atade no sha wonto empabo akwa na we ndi be se me kan no sha wonto school sha anfom nko Sabema ne se won ma usika nkoye adwuma nkrofo to pa no ebigi pa no ne bi na wo makoton wo wia wo di woni yesika akoma no ensuo ene drinks energy drinks ya dia ko hye wo pan ketuam na so wo yaje wo to wia na dia akoma wo so wo ma usika nya adwuma fine ade na wo nkoje sa ne mani bi nto na wo so fa support ho wo fie ma ne nta me nkoje bi ni se bi e won ho wa chi wa nan wo be fru kan so be du aboa so ansa ofri aboa so be san fru kan so aba fa de ho nyina ekọ no nti na se lo fe na we mu so me ma me na obi ya wa ha me de nkra me ni ekọ akoja ho me ni obi ya wo ho me ba o 2 months peni ena fiat mu so obi ya sho obi ya akọ nti wonya obi aka sa on hwo man man so ko di pa bi bra enu nti me ya san ko on fo mu nko school na me so me fa mitindo mpe bibi na no so wan fo man ko o da so pe be ma yi ma me de ni suba wo mu nya sa suba na wo mu ndi a suban ben sa oye masama me ka so masam dodo say na wan kasa wodi wani ya gani apart from Facebook why Facebook wadi ni dia store wani ni di nkomo wo fo so why na wodi wani ya gani akohu se wo butu ne so ne na da ma be obi ti fe ho bia bonten na okọ obas mi friend wo ko load ensure load na dia akoma na adwon so load ono ankasa to moto ni so na adwo wa 9 na watu moto na apie ko wonya fifi mu dodo sister wo ye fifi mu dia ne no me man ka fefe because ni nyina esi ho okay hello yes me pacho yesi wo pese wo ka bibi kakra fa asem ne ho me pacho ane me pacho dia na pese wo ka wada roma na wo ye hwan ya me pacho me kwabna adamfo okay me yenti o me pacho ga me nsem no kan pacho ba bi wo wa eni
Tama soro ka kwabna ba no ketewa no kwabna frame so the drop e ko we say ne ba ne yare serious na me so di tumoto ena de mi jam dimika me ne no fie mu ntwe na me ko na no kre ti guy ki me repeat akwa no so sa ni nya na ne moto mi jana me fra ka so fa ka jana fa fa ko hospital you know jana me say no hospital yale ena ge na bona gen ke so mu fa ne ko ma die pelu ko man pontin e ja ho ena mi na okay e do mu fa ne nko e sha no e do mu fa ne nko bi si bia no mu fa kwabna na kwabna enya awe eno ka si you know no mo de ge ne ko so de mo de akwa ne ko ba no ni wa kwabna ba mi wa na ne me ne kwabna ko e ko ne wife no ye ko ne wife na mo kan say kwabna de akwa no ko no so kwabna de akwa ko diske bi so kwa so ka tan asembe na ge weekend yes is ka go for so ska de pa agro plans na bu madam na bu fo ne kan kan so nya abotre atigen ko je o se nya ne ma ene nkura no ntina ne nyisko ye ne sika aka nyina enim woboa woboa me ka asafo na odua na jo a ye beda me kan na woni ho no wai enti waka no wanim ma oboa mi kuna ko fe ma ka kire no ma ko mu I know advisory program is life for me to home. Nanka me kwa me reference ka kwabna. Ade me number be ma mo nanka ma flem. O ka say yan frɛ enti o ka no wanim say ne so for say kwabna de akora ne kwaji skaduro. Anajo abena me kan na wuni ho. E kwaji skaduro. Ana sadia ne so fu ka sadia. Na kwabna ta akora ge ne nsa ne ma nkotana ne so fu no. Okay, maybe ayi ni man ko tam so nya abotre nya abotre na oba de bi abufu bi na aba so bi an said da ya no so na bufu nya madam men kan na je no to na bufu nya woni bufu ade na waye aya samu woni bufu a eya ade na waye da do no bi obenya bi obaso ase no wada obuwa e ma na wo bufu se dem ne ma bia le kwa sai enya do pese no kama de zo pese de bo kwabna no ala me ne kwabna ko da wo kan na me shuru ko ja ntwa na wutwa wate ensi ama ba ba bet mi aka sanse bo nya wo so wo na wo hefa asoma se na wife ko nfio na wo no obi tan kan de awda wate brother so ni ba ko ka sai minimum ade sa wo twa ntwa wo nom kwabna ba me fe kan na wo wife na ni dem anajo na kwabna ba na wo ni dem wo na fa nsa wo ja o ta so me ne kwabna ko da menene kwa menene ko toto ya sa ade bibi bo bi da me wonyi ni sa kwabna na afra wo say bia minimum o we de me question na me bisa wonyi ni sa kwabna na afra wo sa bekeka de wo kan madam kwabna best friend pa kwabna best friend pa she's got best friend pa she's got je da ko haini ni na me so me bo enti de esi wo fie bia no se bia woni ne ko ane bufu a wo made so do de bebo na netiko eni ade ni nyina ya kwabra bebo amane ye le kwa so dabi madam dabi ade ne wo ne he madam to dan to kwa ne stafia so ya o to frame etu wai bisi mo fie da ba de wai fie ni ba ma fra wo ba am se me se o ba de wo de pete ku se wo se me de kwa se primi che wo de nya ba ma bufu na so bufu a e de sempi na baba enti twaso enti dokas bibi se ama yewra ya ba wo no abedi sa ko betifo wo me ne kwa nko ya ma na danfo bia mpo ma me ka ho asem ye ama ne from meti wo woni bia wo ka sai minimum no pa ma kai ni pa wo ka sa no e hwan me kai say esro to ne so na me friend so mbra no one girl ni pie ko ye na me friend so we na o ma ne ba ho no we ni hwan me ni din dem me sheda ni ni din no ba o ma ne ba ho so me say wona ba pie wo ba esro to ne so wo amba na wo afro adam for me ba ma me misa de ba ko dokas ebre a ye ne wukunu etwetwe nkomo no o ka say wo se wo ko sofu bi ho sofu ne say wode akra ne ko akwaji sked wo ka say oboa wa ko ba bia ba sesi na dafu ikan so wo se wo ka na najo na dafu ni ma sama me oba me ka say ada woni mu ba ne bi na dafu injira ho bi nti hu na nti a oba ka say me say sofu obi say no dabi kan okra ma me de me ba bi no edru ba bi adokra ne sha no waka
na therefore na say was wo twa ntro wo ho ma me twa ntro wo twa ntro wo na wo se wo ma ko da me twa ntro wo katere ma yi wo dodo mu ma da me twa ntro ye wo didi na che sa bon ma da be ati sa me twa ntro ye tie what the cat katere ma yi dodo mu aso ba ye wo didi na che something there was say ayi wo ka se woko aye no wo sofo say wo de mo bayi kwaji skadro ma ba ma wo ka kire bra yi say wo bua na wo kra me ka kire no na woni ho aye den da huni ma lenta ma me ka sa ne say oba ma me ka say wo ba sport oba so a wan ba no woni yale no bi na wo woni obi na boy no ni wonom boy no ko ba koye akwa na ne ho to no koye e chire kwa nsem ikunu menti me wan wan so no ujo keka san na so for kwa me ni me kunu ndi sangoma so for me kunu ba me so bo say me kwa na adwo sori nti me so for ntwempra me so me ne ntwempra bia nti me ja asole ne ko omo ba me chance me nti me nko biom ba kan no kwa na chom say me kunu me ne ntwempra be me na me pa cho ye bede wase papa so wa bie ne ma ni so kakra ma ye wa me hunu enokura bia nka esie etie da se pa okay yo asam de wo ka wo bi to me say ayi akoma ya dem na say baby aye ko dura kire pa wo mo hwe anya asam ke 20 bia na so the same problem but mo dia na fa wa asam ne bra ko memu nsam ke badie so ye waskwa ye ne mo ene di hwe mu wo dia wo so ba Kumasi Sports Stadium Sports Stadium dia ene wo bia anim ho enu tuduru a wo se oh me ko askwa mo no ye ne mo ne ye opsis ye dan no eye abronsane a ye de tiles na ato ho nyina wo ba ye beti o dia wo se ye be ye de ama asam na huhuru na so ye be me na dwo na bibia aye kama enu ti hane so ka fefe bomode ne to bi no mu na be ma nsiesie wo ba nsiesie o be ma wo be me hi wo de boss 1 minute 2 minutes be ma ena da we wadwe so nkuruma ne ho hye se krafo toma me so be ma de ye fewura ne from me rawate sa so no ba lumba bo ne nyom wo se de ade page ade oba fa kanka ya se ya de eni tu no ka fefe ne nsiesie akoso akuba no ho na wo nche sa maintain ba find something faji ade na wo so wo ye oba ne dani e ba kwale na friend men sapi danke so ka bank wusko bi wo nkoko smart wo boase Jodas Maskonongo ye friend Madam Harriet wo 0207 183 819 0207 183 819 na 0243 105904 na bibia enya kama efama Charistic Ventures wo mo enupa awie meka fo de ama sade tie bia enu nti hane so emame Charistic ene wonom desire me chane ne J capsules no wo mo ade aba enu nti wonum bia wonum J capsules wo fam yenu to wonum wo de miss chane me 3 cups now the anum G no ekoto yemu enam nsan ya de bia be ko bema wo ba be free wo so sanso na bema ya enei wo ho de ne ekofam ye de wo de ya adwuma wo mpaso nko a de wo de ya adwuma discuss be fie wo ho de ne kofam nya za man capsules mienu onopa mienu anwumre no bi na wo benya ho de pa de abo adwuma de discuss be fie de me fie ye de ibi ba mesha eno so ne eno de malaria typhoid diabetes ankasa nedro ene hindi heba mesha sayade wei enwo hindi eba mesha wo dwa won namro mumrika enu ti Charistic Ventures fonupa zara mission na J capsules etu na mu san yade ase zara man capsules e ma bema gina brane e wo bibie mo hidie ba mesha diabetes and malaria typhoid ni nyina ebeguan okanshi drugstore line pharmacy chemical shop bia mu benya bi frɛ 0246 348334 0246 348334 anase 0248 56 9335 doc mema wa ha yenua mama be me na boko de obo ade nyankopon jo awiai na che sashini na dro no ye ne dro sashini na dro no anu annam che yiwan enu anu aka no enu anu maka no yankwa let's say ebusafo be fa kwan so machia yetiefo ne yahwefo ba bia muti yenka bia Daudeba Industries na mo hweye na musa etio kasafidi kronkron so ye no ehia sabre eyapomden munsem ene ye ewiase nipa hoɔden nyinaa gyina apɔmden so yɛbɛsɔre yɛbɛkɔ na yɛbɛba nipadua ne ni ahoɔden a ɛno ɛne haw no na eduru sabre se ya na bebre na atayaso ne yetie na wɔnom nso ɛhwɛ de yɛkɔ so mene obedi nkɔmɔ afa enrumiensa nanam enam pa ene kwan pa so na yɛde aba a ye bodin na oman Ghana mu baabi a obefa bia sa yuni na duro baabi a obefa bia Daudeba Center
edru ne Akoma FM ni pedua na hoɔden egyina sisie so enti medican ameya kasa e dia fa edru edican friend Dawood 360 capsules eno no sisi na de wom sisi na de wom sisie na de wom eno so de aka ho meda ase wo ho we hunu se sisi a bra yeti ho a yedi nkomo yi ni pedua na hoɔden nyina gyina yesisi so eno nti no ni pa bia se ye wo akwada the 3 stages a akwada de benyini de edikan obetena se de toso mienu obewia de toso miensa ne se obenante na akwada sebi owo problem woni sisimo ontimi enante entumi ntena se eno nti ne ye ka kire obi a wo tie yen obi a wo hwe ye sabre yi se ye de Dawood 360 capsules aba edwaman so enti obi owo problem chimatobia woni sisimo no omomodea se ebra ye kase drugstores wo my gan mu ba bia wo kwa wo nsa beke bi woni a ehwe yen e won kran wo ko kan si drug lane wo ko Kings Walk heba ana hallo se ba obenya bi ato ana se drugstores ne pharmacy se won kran Akoma FM Fred Men Samenko ba bia obenya bi ato mama ye di nkomoi obi tie esisi a na obi hwe yen otena sese wontimi nsori mekoye program bi wo boase na ye wie na mepe ensuo bi ato me call store de me hu ye no in fact e ma me hu dwiri me obi a wa bie ne store na ono anetia no enso ko na wo to ade a gize woso ma obi koyi ma na me duadua mu ana me hu no se papa no wo problem e woni sisi enti de e ne se me twe ben no ne di nkomo e na me ma ne pe Dawood 360 capsules ne bi okay e no no ye na me no kese wo ko obo ase tutuka kane no na papa na te store ho gize obi koyi ade ma no wo store but na ono emu e de pomato ho e sorry eye bibia wo store obi tena se ontimi nsori ompe Dawood 360 capsules okay and no the obey ne se obeto ointment na ka ho Akoma FM enti wo nom to paye no na wo the ointment na esra okay baby ya wo ya bia onom yensa anopa enwumre no wanom yensa 360 capsules 360 capsules no anopa wo didi wia yi yensa nom enwumre no wanom yensa ya ma me ba ko okwa ada so na ofre bia antemansa ofre bia na oda ya se anopa bi ofre eyi nyame aye e ma se de ne bikan ma me no kokwan so otontoma o de kokwan so ne ho ade ade na o se kai mutena ne fa akotena no e ma no problem o sha se ye no nom Dawood 360 capsules na o de ointment Akoma FM bi no na ye ka say be 2 months ago kente bi o de be che doctor no za doctor so wajine ma ya wo man back pass e force no ho ne ma na hen wo pia bi man that's right e bi beba enti ye ka kire obi an say topa ye ne ye ma ne mema e na enum enti oba wo problem o say oba say wo problem kra wo sisimu a etimi ha wa wo no kwasam Akoma FM na o ha sebi ofa afuru a na asai oba bi wo sebi o onyem a ontimi nya adwuma bia eno na e ka kire wo say there is a problem okay enti oto Dawood 360 capsules na wo dia ne se wo didi wi anopa no wanom yensa enwumre no wanom yensa you are free to go afei obi wo ho a ne sisi no ne de ne mu hyehye no obi a wo kwan a ne sisi no e haw no fa so ba obi de mu hyehye no obi de mu dwan no obi nso wo ho a ne sisi no mu wo no te se mpane ye nya ka obi ato nso agogo papa ne frɛ o se eduru mre bi pa na minim se adwuma owu ma nse bibifo ne ya to na kakra obi na eya me my ne frɛ Mr Paul ofra se doctor sisi ade say ye nto maduru Dawood 360 capsules ya fa ye number ne ntudwa number no a obetimi ne ye di nkomo Afred Doctor is 0244 88 64 37 Akoma FM 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yenhwe obi a sasabro ha no sasabro e yare bi a amanipa bebre na sabi obi wo ho wonam a na Olympic no Otoguso yes minim obi a one lady bi ye ko sunwan abesem ko ye program ofre say doctor ya me de empabo is to wakra mi ntimi nche ne nan no eporo so o say ontimi nche empabo a but o sha ase no nom Dawood 360 capsules na o de Dawood ointment ne stress ra and ne heal on the said ye bi otimi enti obi wo ho a ne nsa na asa ne nan o problem emutimi ye ne say emutimi wi no say ya na
otie ntia obetime frɛ o say eto da bi a mensa benkuma na mensa ni fa mentimi mmaso wo a wo hwɛ yɛn ana wo a wo tie yɛn Akoma FM. Okay. na nonom na fa Dawood ointment no fasra mama on say Dawood ointment ne 360 no na ɛkɔ say wo de sasasabro ana say usisi yade na ɛno ɛna ɛbɛboa wo ntem afei obi nso wɔ hɔ a sɛbi wɔda nyane ana ayɛ sɛ yabo no ne honam nyinaa yɛ ne ya obi sɔre a wɔ se machi kase ase ɔyɛ ne ho hwe yenye ɔtɔ Dawood 360 capsules na watɔ ointment no enti opɛ obi sɛ bia wo yere ofie a na ɔde yasra wachi ama wo sɛ wa nso obɛnya obi ɔde bɛyɛ na ɔde yasra Akoma FM. na bra wo hwɛ yɛn ana sɛ utie yɛn baabi a wo bia wobɛtumi afrɛ yɛn numbers ni bio 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yeah, what problems be brea and nam sasabro so ba na eto da bi a ohia obi ewo baabi a ohwe ne tebea ene said yo city a aya na yade egu nipa ni mu ase no kwasam enti de ka kire obi a wo hwe ye anade wo tie ye ne se nipadua ne nua hoden ene ye nton wo spare parts te se obekọ Akoma FM. problem bia wo sisim eye sisi yade ana se sasabro baabi e ha obi a to Dawood 360 capsules mama obi hwe yen ono ni problem nyina ye malaria ye wo Dawood e ba mesha so and no your friend says we need Nedru no. Yes, say we need Nedru no. Hey, you come break. Anu enam. E boy juma pa. Jawa. You come break ko ye program. Ni ebe me wo kwase ala koso. You program na let be free break. Akoma FM. Break so abono na de omo ka pa. Ofro say eh doctor antum kan what I say we need Nedru. Kasa na. Aduro ne ya biefu nyina ba aduro. Enti nya sayifo nko ba aduro. Da bi aya biefu ba nyina ba aduro. Enti mama de o hwe sisi a malaria no. Ba bi a yete Ghana na yete Africa ide entonton bewe yen. Wonya hunu say wenya signs and symptoms of malaria no why test hunu say malaria ni bi o moja mu a eno ane say obekọ drugstore pharmacy over the counter ba bi abekọ bi akọ a oso pe Dawood e ba mesha say hwini na duro no yes no one nom anopa ne enwumre obi a wontimi nom topaye no 360 capsules no oba a wonyem entimi nom e na oba a wo ma akoda no fo wontimi nom 360 capsules ne bi e na heba mesha no nso no oba pemfo ntimi nom e ne oba a wo ma akoda no fo aside that nipa bia onya pemfo na sebi Akoma FM. obetimi anom na amwa pomuden wonum na ato wonum aye onwono wotena se entra malaria ba wontimi na Akoma FM. nasro no adafom ne nyina ye hawa hodo a ha yen ye wie no se ope enuro ni bia to a na me bo se Dawood ointment no so yetimi de twia ma ne yehie eno na wokosa hwiman mu a obi frɛ wo se Dawood ointment butuma the fire ajeyi Butuma the fire. Eno ne mra na ebi no Butuma the fire. Enti eno nso nya ebeboa eno honam ni nompem na aboa ma problems ne nyina akọ. Okọ enkran Accra na ope nro bi ato a Dawood nro okọ kan si drug lane a okọ Haluseba Kingswalk anase pharmacies over the counter oba Kumasi Adani Heba Samenko Freddie Menz Sunyan Green Light Pharmacy Mosaic nationwide ya be ko bia Dawood nro ho numbers na ye dey ma ye bi obetimi ne ye dey komo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 0201 68 17 yada ahwefo ne atiefo nyina ase ndame sha o papa yada won so ase yakoto ade kakra ba ye beye ne dan ane yakwati adromrade nyina ne hahan eno nti ya na matie ho so ade ama ye yinti yenko na yemra oba dokas me no mawie doki be ma no wo se wo mpa ne biem
Won pa ni biem doki ye nyina ye tie o. Mam say ma bre. Wa bre enti wuntimi ne ntena biem. Me kan say so person me tena biem do onye me ho ade me say de wa me ho ade awi. Enu nkwan ba me na so onye me ho ade de ne wonja me kwan no. Se wanya wo ade ade a. Enu kra de me fo wo so because 4 years onye wo ho wanya wo ade ade ne me fo so. Enti so ye ho ade ane ne betera. Waje peni so obeye ho ade ane ne betera. Wanye peni de a. And a minute na bio. No one na ntena biem ade ne yenye mawo. Meji me 70 me na ka ma bo won kra no no. Ena de biem. Na on hand dan ma me okrom. E say hima won na e wo no, ho wo achiri. Okay. Don hand dan ma me okrom fa nkra no ko school mu. Eno ana me pe me anka se me ba adwuma. No hand dan ma wo besa ba badwam o. Da bi. Se dan no no na han ma wo. Wo ba ntumi pam no. Oba be hwe ne mba akọ. Wo be hwe wa ma akọ. Ba akọ no nya ayi akoda na wo. Wo be hwe no akọ 2 months wo de badwam a. Bosome miasa che onyin say ye. Etu han dan ne ma wo oba ba badwam. Wo no na han ma wo. Okay. Eti dia waka no ye beboa ne se de etie bia. Me ne be ma Francis Wajase Maa Akos. I can see Dorcas love Francis, but she should stop monitoring his phone. Women in these shoes should stop that. Was who say would Francis pa empacho. Yeah. Would Francis pa na jayatata no. Why? Na dear Francis Weja catch when and brother Bolt was say good afternoon live from Belgium. In my opinion, the lady demands is too much. The television is like my old TV. Some pastors create problems in marriages and it's unfair. Sapepepe and a brother boat. Worker ayano crepa. Asofu for no a bit too jagun kofofie. We are suja mamia by 4. Who could do make what Jessica draw? Chesa wunya kwa. Ya opesa wotie no ma obeti. Wunya kwa na woba na waka o de me ba kwa na akura bi ase me kura menim na wonka de na nkyerɛw. Obeka kyerɛw. Oh, de obeka kyerɛw. Enti mama de opesa wotie no wunya ba so de mo so obetie. Enti ye kwa ye mfa dwenu kan mfa nko. Na asofo no so nka asem papa nkyerɛ ye. Why na abo ha ye. Okay, me say anu ti bomadia na fa wasam ne bra ye waskwa ye ne mo enedition mu kumasen ye waskwa wo de so ba sports stadium obi eni wa wonim kumasen sports stadium wodru wa wo se oba askwa me ba mo ne opposite abronsan ye de town safa ho nyina e wona Akoma FM ye wo anu ti bomadia wo kyena no pa ye beba na wa ha wo de wasam na ba ye nyi sika obi e wa wo se ye kwa ye kwa jimi sika kapre ye nyi kapre wo de bra sa sam ne ye sedie kra na a kyere wo so enko so ho akonfo wo se mi ko dwudwa ni pakoro ye nwudwa no wo de bomadia bra ha bomadia na fa ne bra wo de fa ne bra ye twon se de tie bia ye beka de ma enti wo ba na wo yina kwane ya no wo fra ye no 020 39333582 02039 33582 wo frɛ ne a ya beje osone ama direction no shane so ye Jehovah Medical Center wono na follow discussion ene wono ma so asere wo de atenka power capsules atenka beba hey feelings no wo drum sampa ye adwuma wo ba bi e wo ade e friend feelings woni ma de koro be ma bi kra woni mu feelings sa enti ne yire twekwa no ho ano no so twekọ e ma ne yetimi tweba ye tweba ne abeda mpana no wo tweba bi ma be frato na jese wo so kampana no ho ana wo gene sa enu timi so feelings na tenka woni bia we hia atenka power capsules no national so ema me say Dr. Charles Ansanedro ye kama Jehovah Medical Center ye wo Paraku Estate assessment so wo kwa wa ubenya atenka power capsules ni bi atu edro of the moment wo bia tumi no bi age say wo bia wo di free ya wo no de kwasi mfie ba du nso de me pa cha wo nru du nwotwe ko funyi to me friends 059825365 0591 825365 abejo so Pastor Julius memo akwa ba wi ma abejo so obekria memo akwa ba ye na ma evangelist papa memo akwa ba boko de adum no na kura yes sister het free po ma memo akwa ba wodo and
wo ba kwa ye nya no aha enti Menso Prostate Foundation Clinic yan ye de ye friend na Hifie Health Center yan ye de family aba eyi white free ho enka wonka wo bi ba wakosia kuma no ho no ye de pompe wa utumi sampa eyi ni nyina tem na free ho na je say wo no aye kama probiotic treat sexual infections novel the path capsules etutu kokwase wapomude ho nsam wonuama ne hia ho na ene gonto so no adoso enu ti se no wo pese wunya futuo pa de fa wapomude ho nsam a ya Hifie Natural Center ne benya sa etoboase no ede amawsa na blood pressure checks no ye ultrasound scan ni na no ye bi ho scan na ye de hwa yase won ye hwe ne ma enkoye ho ni na ye wo bi Hifie Natural Center Menso Prostate Foundation Clinic ye wa Ahinsai Estate Kumase ye Bengu Shepherd Junior High School from 0555 902989 0555 902989 Menso ose mafie ehwo na anigye nyina wo Pastor Julius ye hwe ni aba Doctors Watch ene ne Krunkwabena Francis sika sika ne din na me do sika aboaso heman ehwo no sika nyamensha ma say na the case ani mu da ho de odifo dada nya fe na ya be ye bia ma won say we are say oba na ware ya pa ye oba ona enagging wife mo ye be ma na say ko hie bia pacho pe be fa ko Proverbs kwampa ka say edan atifu mu kokko mu tena eye chance onu oba tokwa pefo betena ana Proverbs kwa na say ka say edan atifu mu kokko asusu so asetena nsu ote kona se nsu ososo gu so hwe tete but no kra ye chance wo no oba o ha adwen ebetena na ma enu bi na sie sika ko hie wo ya kwa ne jira kwa so wan jira la no so se wan o ko dakura wo so wo dan usumi ha pepa be na de hye sumi na so jama oba bi number no o shata ne kwa de be de so wata ni no na sa oba ma wo ne tia mpra no ba twen wo ye dan wo betwen ma wo se na obusa no oni se onu aba be sra wan pa na se na enye onu aba o fina no se wan fina no o se na wotimi nya no ye me de me gidi se sika atwen fina kakra mfifi no kakra okobo sa abra no but ni na de ma ni yes aye sa subana doka so da na die no ko ba me bi no a o pesa boot for boot a match no o fa na wo sen ha ma o ba bi o feel insecure se be ma na te obetuma fa ma chene se onye oba papa ba man wo dem ya wo dia ingredients bi se di ma ba man tena se na se mo se me nya ko fie se amintimi ma bonte se se na so mama atoto no ma ye what the new match say here enti da has am cross on akomon pipe kwa ma amintimi nko duru fie na me nya tete me da tena mpani ma ka ho ma wa no aduane ni di de ase de na se ma ka ho ma so ba wu ya di ya ba ma uni ba bia ko amma de nyame ayam no se munyi ni ye ni baabi akọ ye mo dia forever and ever na we die o wari wi na ma kuraba tibisi de ma anadwunu nsia kuraba da so champagne ase kuraba ya du so ase agum na du so kuraba ni ye funya wo se ma me nko heni na pampam se ni trase sente gum se o se mentra ho mete ho megede me me ba wale na se ba pampamu me ba ware ana me ba pampamu me chede ma o wade wia o wuro ni ball se no o wuro ni se ya on chake be bia kotokra se mpa se sa konwa so on chake ba ma no tira ho nyede ma obeko Akoma mu fa so mu ba ware no hwe spray papa ni wuro no papa ya na mu de ye ma motom mu ware wie dia mu wo ba ko mi no afa sam alata samna na mu de dware alata samu yo ma tibia sam nsa ho na alata samna na ba ware wo de ba o ba ware alata samna na de ba ma e mansuya de e mansuya na se de ye kwa ware no sa na ye ja no ababa ma o ka se otumi o hwe pa otumi se na no wo fe papa no o ware mienu o wo mienu and wo jeja no hwan no basa o ko kan kola ntia ma ene fom mebri na ba akana twetwe no fo no kwa ba fo ma mu wo no mebri na natwati we na natwati wa wo mienu ne makwa ya ko secondary school o wo ye ne enso ne wa manage no fo hwe gumi ba ma bi obehunu TV so bia nana amawa no mo mfefa TV so fo mo mfefa o mu nya wan kumpa jo ko mo nye na sa wo ye ne tantante an ko ba beje amansuya de ma ne hu se ye ne be ma te ye ntoto ye ne o mayi se ababa tutu ne o mayi a nka sika ma woni ne di nkomwe uti se nasam kanye den
onye nipa bɔnefo man sua de na yentumi ni be mantana mo bra nkosi awie na emwaye me da se papa na emwa happy birthday yenia kase yesi ID ba ko pe si bright yiri ni yesi ID ba ko pe e was Central Police Station bright yiri and we did birthday right bright no say what dade ho na say wo hwe na wo paade so we nice guy when it test space nim say onya easy ka no tu say ye wo da ho no when yiri no your friend Evelyn Ando no so I was Central MTTD wow that's a pose for me no wonderful wonderful ese mo bi mfa ba bia oyere tina so wote ma ye mo happy birthday awoda papa yes sister ma ye obi bo mu bia osusu ma nya ho so obi ko gina ba bi bo pa nya mo awoda we wade fa nsire bia ye wo dia afamre wo Yesu di mu amen right sister Evelyn Ando Central MTTD yes sister say we were duty e wo KMA sa na bright de ma yen enu nti wukunu CID Ogo Central Police Station Dofsu was say oma awoda pa nyame enhira oba fefe ya hwe nua ba ma ne so ye ma eye amid fever mesti ka fo dia ma we na wi malaria na se wona me ya wapite tate ko wuti na wuti edwa wuti fadwa wana wa ho de so atu timi so ye bibi kakra bia wabre eye amid fever mesti bomodia ma sanka be amid scientific hospital so ane yade bia hawo bia no bomodia na kone fa nto afidie MR so diagnose ni pedua ni me be kire ba bia yade hye edra ye fa manom na je se yade ama bibia be ye fine what kageti ye ni so ene di hwe ni mo frɛ Dr. Mibonsu was 0277 001234 and 0202 488 588 na bibia anya kama Kefosu Travel to and Recruitment Agency and was wakwantum dadwen Mr. Fabeto one so how ni na Fabeto share wonom sika wan ye den for sika koma connection man bia man wan uni na just ade wani so enti wo say yiram ba ko pe wo da ho no afi wanya stroke obi aju sika di ko Kefosu Travel to ya do betu kwan na bibia ye kama ye wo kuma say e na high tension friend 0241 169774 0241 169774 ye fa to kwan grow fine mojadro wono no ba mo ye fine wono ma 20 minutes di wonai won say tititi woda wontumi na ade ba chi no wa bre wotumi sans ase abefo be fa akobro Mr. Win ya grow fine mojadro no bi na benyin fine Mr. Bakwale na ka bastam no smart oboase Friday men's pure live wo benya bi wo se ka ne na magina ento bako tonkoto adu na ufreyen Dr. Grofer was 0244 596532 0244 596532 fly away travel consult yadewo fly aeroplane frama na chesa wonam wiemu san wakosi kata Dubai Israel na se Korea working permit visa near the amount Schengen visa yade ma wo de woni birth cert uni passport yese emane how tutumlika mana motobra fly away travel consult yemfa wonto kwan ye watonso ayin sign bonsuom for 0243 421215 0243 421215 nana emwa habiam ye na ma ye kwai mako Dorcas ne ha wonyina ani e na o ka kire sika sika mako busa wo se enti wo pe Dorcas na se wo mpe no wo se na wo toto papa so ne niema bia wo ye ni nti no mempe no wanso na wo kwa abusuan wo pa achew Akoma FM Dorcas baaye enti na adwene bi wo tirimu ana wo na wo ne na wo no nti no na wo pese wo behwe wo mama wo ana enti na wo sa akofa Dorcas ana ene ne wo ntumi di a because abusuan ni bia nim no Dorcas wo mfa ne nkyere wo bia obia nim se wo beje Dorcas abaye yere wo mpe no enti na asem ye ba akopɛ sika jane kwan na wo mfiri wo Akoma FM onya wo yere wo mpe no ne niam a wo ye enye onya oba ye ne nante onya oba wonim kasa onya oba ne niam a onhihye ne yiye mesrew wonya foforo ma ne nko na ade a ye ne se wo ba wo ho na wo kofa ne yonko baaba na wo gina ho na wo befina no na wo ne nan deda wo so wo na ne ti deda wo so wo wo ane nam ne tiri nwi mu na wo dokodoko no abra wo no so gina ho eya amoto mu no tu sa no na onfa na sankofa ba bi tu to bi ma no
Lumba so na was so ba na e o kono e mon kontere nkɔhwɛ de wo kono wo hwɛ mi a meyɛ te sɛ wono na nte sɛ me hwɛ so sɛ o kan sa na wiase wa ba wiase obi na hwɛ wansa na wa asiesie wo ti wo siesie no wo ba fa ne sa akwa wo nyan ne sa akwa e mama bi ha adwene dodo wo hwɛ de wo hwɛ no ya o meyɛ yi ama wo ha ne nneoma nkɔ yie na taade hye nkɔ yie e kyerɛ no enuma bi watcha no makwa amama ebi wo ha ne man nkoyie kura wo ebi nya kura ebi a wo pagya wo mu ntɔhwe ya asie nya o mu boxer emu nya ande o nza oka ande mu nya o nza oka na man de no mu nya ne ya ka ne dia no ane man nkoyie su sande amama bi wo ha besimako ya ba ya moto ma gise wo dwane no ya shada ma baba kakra no wo ben ho agye se wudwane se funye na so oba da ho na wo je ne saa na sra mu nyoma bi wo ha emema cover ma kakra ya bibi kakra ma no obe wonye adwuma won se wonye adwuma kra ema wudwini bebre wadwini ye wo he Akoma FM because we won se wafi oba bia no da enti se kra ne wo ko edi ne oba won na oboso ene se Akoma FM ye busy kakra na adwini kra ni ho esi na ma ko wote o ka kire se me ka kire ne se o ma me sika kakra na me mfanye adwuma oba wo ha adwini ye kana no tum e ya ade ba ko mienu wo de natena ho wo pa adwuma ama no de bia wo sori akwa o mehwehwe saa nyoma no because wo kwa anopa wo adware wadidi awie wada enti anwumra na wo waba na wo so beda no wo fun ena sese wo fa ye hwe obehwe so nyina sitire na woni bi ku no odidi bia tam so woni dwuma bia di obewu enti obewu woni dwuma bia di enti pe bibi ma no enti sika nim se wontumi ni dokas ntena mesre no ade a dokas pe no mesre mako sika ne donso wa wonim sika abramo enti mesre dokas ntoso na wonya bibi onfanya adwuma na me de dokas anyina pie no na ehamiye na okọ ne maame ho no so wagyan no na nkedi kwa afọ sama sika abada ho manefa ne biem na emom wabade a sika de ye agya ne se mpata fama no no fanko ye adwuma na wo kakra wa abrabo nim na minim se ebeye yiye na obi so pe na wafa no 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 so afa ye ne yiye se wo be gyan ne sa ade nkona na ye de abobobobo ne ho yesre sika omra na asem ye nka ne bro na asumdue emra medicine na nakua ne yetse ne nka no Roman father dro ne Roman father dro eye Roman father dro se agime heba mesha agime heba mesha de ne obi ahia bi wa aposo wo dwonku sisi wo gi honye wutine pawei wo ba ko fechira wutumi se ne ma ne nam ne mani enkoyie stroke was spinal cord no na pain wo ho woti ye pa wa yaze wo gi honye eye agime heba mesha Roman father dro ne heba ne pharmacy shop ubenya bi friend 0243 11 5948 0243 11 5946 59 48 0243 11 5948 na just say agim heba mesha mansanka bi Glozal agency Glozal say ene ye pebas drivers e wakata wukra lances C ana efa brani ye fa wo enko ye kata na just say wo so kwa ye adwuma bo so me 3500 Ghana city chopable gangan twan no age na de aso botom waduane a wobedie ye ka wo yade ye ka ba bia beda ye ka wo de aso waje sika Glozal wo ahenema kokoben 18 mu junction frɛ 0552 833381 0552 833381 yeko energy catering service yese wo wedding wo party no wa dore no wa yie no bra ne anu aduane enfama local and continental dishes na local dishes ne de ene fufuo ne abunabulu nice fish ne aponche apapo ye benko ne tilapia jollof rice fried rice ne grilled chicken ni na no yensa no aduane no ebofam a agipo asa hurricane Katrina na hwatru brama ye beba mu main station macro traffic light no ye ho so me macro ye ne go filling station e di hwani mo for energy catering service was 0243 367993 0243 367993 happy milk
happy milk milk when a man ni je be fie me ka me kire wo bomodi ama wo sanka happy milk ne bi na unim wo bi o wan e me bi wo milk mu a eya wo pe happy milk dia ye ka kire say calcium potassium iron vitamin B2 B12 ni nyina yesum en ye dia gumu ntie busua no mo di gumu gadem mo kokonum mo rice water num mo tombra num ni nyina num mo di gumu say ya wunum wo bo say yese nika na nkra ni disable wo man mu se tom wo mo se ampani ja befie na obi a esre bo mo de na friend to happy home ni bi na ton was 0558 208 630 0558 208 630 and 0244 765 964 now also Emma will say enke be happy milk was say happy you evangelist mensa bemena yesha yenua bayi Doctors any Necro Francis Mami and somehow Papa Akoma FM Francis in Tias yes say Akoma FM pa jaintem so umpa jaintem yenua bayi in Tias yes say ba ma bia di nani enenam okay sa na nyame boy from Adam because so say we are Nigerian and call you Liz Benson Liz Benson look alike Obiaka pa Akoma FM ejinem Diana Francis hu no wo na me ka just for say girl ni hu fe papa we atale yo ikura she na sini na sia mutum se body ni de niam agirigire niam em ana waye no musakatu chezo wa wumienu bom sa Francis pie kwa eniama wo hu no obafia wo hu enti ama ni mbafi okay fine wona wawo but ade obeya ebe mo akoma ase na wawa kwa bia nsesi a otia se umpa wi wo ko oyanya enti se wanhwe yie na Akoma FM ya mesra wara ba bia bedu bia no be ma bia de nani na nam enu ne ma ne kafie enu ne ma no chese na sofo ka oduru fie ko ntimi nkompa bo nyina na me nko sofo me ka wonte na me nko Akoma FM no me tia ya na me nko sofo me ko duru fie ade asete sofo mami radam Nia matanta onu a wote ho no wona ntuma sini mu no na mabonten hwani tiri ho plan bia ni atola so plan bia ni etie nua manum ye sra mu okay de wo hu wo first no a wodi wachia ne wa wo mienu no eneni ho wo nguru ni bia enti wo hu na adwene ne besesa okay adwene ne besesa okay onya soro abofo wo Francis picture wo de to so hey Fabo hey why a guy Francis a guy was a chin suoka why a guy suoka so ma adwuma no ye oh don't joke okay sister Esra so pa sister niama na ka wo kura common sense be ka kire wo se ensu ekura ma Akoma FM because we cost of life common sense yes na bi adwuma ye ensu betimi adibi ene wutugu asa woto wo fa for me na fonso no okoyi ama wo swawro woti ho bibia wo demande wo be demande a your man be bro mama ebe ne ka yeah they don't demand wo mo na de ma amani Samson hu ni dilala na so no wo chino de ne to ne sra so Samson ahwe ase no onu na so no ni tiri ho no na body na say Samson tin na ni the first barbering shop we be wi as oba na die from Genesis to Judges na barbering shop ni wi as Delilah barbering shop masa unisex Akoma FM oba na yi tire Akoma FM tin na ni no yi no na Delilah yi no we yi no kama ka wa wi so sori amoba condemn wa ye no pasa yeah so no yeah ejabusuafo oba nyanyansa okay adwuma na wukuru no ye no wo de sopran krofo okay ko ma na eje onso jibi okay
enti Francis wabre sieska wabre o wabre o wabre wabre sieska nyese ye ka bia ma hunti na no ano nkola mienu na do ma ba wiase wo hwe wo ma nhira no wa hwe wo ma e be dane aba so okay nkola and automatically they will survive but wa hwe ye nso wo be kiro okay se sawadwene wo po ba no a abegyafo aka be fa no kawadwene kire no de wonye okay se de wuwu no na no ote no a ene wasesa no dane no okay and that's what you do rawa àwọn fẹ́ wọ store sister ni wọ́n fẹ́ nípa cho keep no okay na wo ja no obi ko fa Akoma FM na me ko hemba me ko edin to ko be ba ma foforo nso asom no nso be ntoko okay enti Francis set up na ya onema yi me da say evangelist Mensa ne tene kan divine hope Herbal Center watchia heba pada sister ti kwa memo bia ko watchia why watchia ba pada ya kametru wo kwa no akoma Mr. Wusubi Mr. Wusu adum African market one money be was one in the Yoruba kwa sa one no ochia wa papa na ne try say iPhone no me one no fanya juma mami de mami afere Ismail akasem afere Ismail akasem o mami to mom do afere akasem ochia papa da kwale na kembro master Mr. Ba Fred Mensa menko wo benya bi pharmacy ne ba shop biamo ochia papa da Divine Hope Herbal Center na de ba wo macro abusuakuru wa junction 0591 565557 0591 565557 is that Mwakwaba na da be na be dru ye ene ya magiso ama na bronze for want to say New York for ho ye obia ho ye omo chia me yahu no aha na de obe pie so ne ye due ne ye di ado ntu ba wo kosoro ba fo mbedi bi eni ti dokas eni ni ku Francis de na abeto ye eni ti dibi ne agwa ye kasa meka chim nya dokas nse atete no onyaye so pebe ma na na wanya atete na emmoa no so no awmienu be ma so de wo ye ne sa na ofirifie kura no ma biem kura ebi so nim so oba obetogem obi aso no ho a obaba betogem yes nipa no ohi e yo so oba fie a ukrokro no na ni kafiri na ni kan kwala nso we ni ye no na obi Akoma FM emmoa no okay tika ba ka che do kasense onya atete no no be man ni nkefi okay na when ye chia wonum wo bronze oh na me be dru hedie nipa de oni akoma oni nkwa dambi nti wasa be dru fie wo be dru akoma fie be dru fie de akoma na na de ye kwasam nti yaba na ne yaba oh obeku e bia obi onya me chia that's right Edum African market that's right so mo aponchi bi wo ho pa sa ho ti no beko no afe ne se Aminia abaja afe ne se so so ni ajaja untimi aja usu bia obia akomamfuo eda wase wado ya wo yenti nokwa onyame mo ahoden nkwa tenten akoma so de be enya ba akomam de akoma so de bi ya be fa Akoma FM okay mod okay sister agi so also a system no no boys no okay okay Monica asa mi tie obi amadofo num nyina tie obi nyame ya dom a memene dan ye be sister ye ni kunu na ye no ye be ye no wan e pa chabe no ye be de no obri ebu a school ni opposite okay ni aye no Ash FM e recognize that dem ho no okay okay nyame ya dom o chinechi ya akoma mu semfo ye be ba oh ye tia ye be ba dodo bra na say de me betu oguso no wo ba ye dancing cry okay ya mo akraba home sweet home me boa na me shramo de shramo so ne adwuma pa mo ye de bia ya na yetie mu ne de bia se nyame se o mama hoden okay no nka mu nyina mu mbaako na se adwon de bia enko so asomdwie mu ye se nyame ahoden Akoma FM ne bambo emma mo se adwuma mo ye no ye ni so pa amen nyame shramo so se nyame se no ai we aye be ye nyanka ne akoma chade no adofo no mo meboa oyonko da
I know that. I'm sharper. So that's a sister. I Daniel Bed Trading Center, the Daniel Bameshaba, malaria fever, typhoid, jaundice, when I'm here, when I'm Rebecca, Danito Nebamesha, so coffee chat with you, will fit your consequences when you want to intimidate. Danny natural bar capsules and so Bema wouldn't be a Emma William, what do ye? Danny bar ointment, Miss Rossi Yadia when I'm here. Danny Prosta all capsules prostrate, audience, sir. Why yes, show up in from my friend of four, when you move film crown to me, and no be many, ye, Mr. Bafred. Samenko Happy Dank Heba Adum Chemical was Santase Ubenya Daniel Ben Trading Center phone Rayibi Yewo Kumasi Ashtam Rome Yani Dani Farm and Ebo Akoma FM 0273 392877 0273 392877 wo fry your bed so ja light travel consult yes bra modiana bra eyeja light ye do betu kwan Schengen visa ne nyina ye de ma Canada working permit visa esponi Dubai ton no egusuada ene ekoso enunti brane ahwimom ja light travel consult atonso esaso high tension friend e was 0249 198615 0249 198615 yetwen weba yeba yebeko ahomane so na yanemo atwetwen komo Amanfree Maria dra ye bohu dawro anytime heba misha tell heba misha ye ma obi atidie Maria e ha no de nanum ato won timi edie no wadra ti wana sakra na wu abeka se de na akire me oba ye akra me se akra ni enti me se enti do ye enti e ya na o se de ma me se enti se wo de ma betena me ba ye Jordan ne pe ene da ma bedru ha minimum obi a ha na so ata obaso ma frɛ wo se so ata ba de pa na wo ye hu hia wo njan na mehwa akora no ana se yale no nim hu bia na o se ya me ma bone so wo se onimi oye ona aye ne ba ne sa so de ko jiska drum okay ana me sim de me nka so na kwa jiska drum enti eno kwa de asem na twam ya gusu wo santi Sunday aye 1 week me ba ye na ma me frɛ me se me nwa ba ya ne se o ba na ya asoso mu kakra se me ba we ni shadodo okay enti me bia me kan say na esi Emmanuel eba o na osi yo wate enti me ye ba ye ejoda ukoda ya woda mi kura nkwa adwuma e na osi doka se na mi nkwa adwuma o mi si yo o se na bibi ende me si de na oso opejolof e na me no ajolof ne ma no enti o na so o mi pia ko hu madam fu bia bazesi a enti me ye bia na o maaye na me so ke ne ma kakra ye fi mo enti mi si ne ma no okay enti me gusu sia na oba ye oba na kitwa is da wo so me so oba dia fa oba na ma me na mi ntimi ata ne menwie wan fi mi no twe ye enti ma me panyi bi ono se na de enti na wo ye sa wo ne abaya na awo enti oba yin no se fa na ayin za wo twe okwa de mo ten do kas do ka be fa ba freedom mi se wo ba anya wo ne ba wo ba mi se na de enti na me fa ma na wo de anya oba ni bia na afi wa sha se di matam oba hu fi oba tantan wo kwa ho nye fe wo ho fi se de dokas de wo di si wei minim de ya mi ambe fa wo oba ho nye fe kwa de na de kwa na ka me ambe fa mi se na na bo se me ho nye fa na tama odi me chire ho se me ho nye fe wo enne one me enti me fan se memrenda okofre ni nwam so me ne time business ni nwam so ne be ni nwam wo so ne be ni nwam wo okofre ni nwam ba no mo be gu mi so ofi onu so an dan se me ma bo ni nwam so wo so akun yi obeku ne ba ne me sister enti sana me kwase kwa me pa ne chompo wo ho enti mi nim wo yi girl ni picture me show ba papa bi girl ya kokko Esther no me show ba papa we no okwa wa na nya me oba ne ho nya fa manim bi wo wanim bi na me si enti ade ne ya me sun ye ana omo from omame no mame say omo de mo to ma so eba enti oba kwesi da oba me so me frɛ mame no mra ne enka asem enti me frɛ mame say on do ntimi mba bi woni mu wa ontimi mba ha o mame ba ye kan bia boy nse me on pa me bia enti omo pa mo mame nko enti ne ajoda o ma chi ne koja me kwa enye the same be ma no no pa wo cha won kran me se me mba kra pa ya wo be fa wo cycle do ba fie no wo ye bia manashe we bia na me tit for tat se ba ko no de wo na oja no wo konkran e di se sen wo no dan wo de wa ba no no abeja wo da yo ya enti omo pam me ko me ni nwa no ska mo ni ja me 1.2 eno no mo ni ja me ti me firi akoko du sege hono no me firi akoko du sege hono no na ska ni na sa me firi omo se se medre ska ni na so de me to man pesa ma kran me ni bi nti omo send me omo si yo ye be send o ma me kodu omo send me ada ya boy na send me friend na
or the timid me to blacklist. Me fra sa a bomb on fa. A bomb I want for a bomb na yasha swabafa. Hello. Hello, Kobi. Hello, ma. Siesi kana pom to say. Boko. Nancy kana we siesi ya say ya say. My daughter. And see us so guide them with this siesi kan. You say, what's ya me ya say? Oh, sorry. Okay, we are not bonne. Doctors, only doctors. Doctors na dia sembia beda ye na o de waka no. Muye me na kakra wa we ne mo mai. Wo mo ka o masamu ana ye de. Doctors wo tete no. Wo poko no wa pacha no wa ba oba na wo de masam na wo de tete no ene ade. Enti ni epesi ye pesi ehunu free ho say. Sema doctors kan no kra bi wo mu ana. Wonu mom na anya ne niam bi ye. Ami wunde men kan. Kadio wo hobia siska. Kadio wo hobia. No de ba say. Wonu de abase say asa tete ne doso. Ne yikura no enu awokwa e wa ma. Wanya ne ntia se wo kwaye ga fufuro bi ho ade nti ga ne wo na wo kro. Sa no ka. Nenga se ga wada po ya ga in video nanga wo bia mo hia. Se wo we. Mo ma ji hia. Ya mezi wona na ya adwuma na. Ya bi mi nso adwuma na ya ka ba ko ayo ba holen. Inji bu frontino. No me expert ba di ye. Yanti enwi no me za da bia me ka se de jani du. Ya ka ma sa sport se de yi fintem. Okay. Na yen so ka te. Inji ni de. E mana se ni fi. Inji ana si yo anapa. O bayra na mazaka iska ana mze ofra mi amere nesendo ana ofra na mesendo ndini nje onzode aya ya osisi nisi wose ebra wone wotsena ye nyina se atete no doso wone wo hyadam kra wotumi wo prete mi fra wo na unka che wo kra na sa wone wo yire kra da na mpra madam o Oh yes. Esther me ayi ya kan say. Esther wants make a man point Esther. Me ba wo Monday na Esther ba na wo kofi na no gate na no ka so ni be shede ma ne tena mpa ne so. Me ko ka wo so nya ne Esther. E chire do yiri pita che mi so no na opo no. Na me pa me ho nya fe. Eme so busa. Wo si da mi bisa o. Esi ya be mu. Wo si ya be mu. That time I walk on me over 2 months so me wo fufa be passion me buy no. Me buy e consider me buy no. Eju oda na ma Esther ba da mu honum. So we fi America o. Bo ye akoro kire no. Me mo ye akoro kire no. Me si ma walk on me say kwa me 2 years. Me kwa me 2 years. Enti wan kasa so kan ye no. Wo ko fa Esther ba da mu a che no wa busha fo be to ma nugu mi so pam me no. Mama quiet no. I also ba wale Esther kire me no. Na ayi na ayi sika ayi no krasa say wonu ne wa dem wo girlfriend from a woman girl ne ba dem hobi. Bitane say. Saate ma no ona e de no no ye ya. Ye ne ba say no okay. Oni mi ya ma bitane na so bitane ma. O maame anka saka che me say. De mi bisa ne say ayi no krasa no. Ebekwa woman so 0322498035 0322498036 0322498037 0243114497 ayona pharmacy area one man soften in judgment no enwoka wase wo kotodwe wusisi ba bia ehoye oye bia no nkase mo bomodia na no capsules no nefa oyo no fa twitwi ba bia ye oya no ho beto frayona e was 0243123224 and a dank herbal complex limited or the dank stroke herbal meshaba was say sasabro wa paso kotodwe wo kwon wo chase kakra na wo sori a wo tun sampa wasensene ana eyenwedwe ya de stroke emoja bedie fusani ni pedua mu ye dank stroke herbal mesha dank herbal complex one but number 2 we ben city life hybrid school and cry we tabora number 2 on Shuffling station and edition 29th November ni ko 31st December our dank
Herbal Complex Limited, Yakachibia, and also in branches. No, yeah, free screening exercise. And until Bombardiana Bread, be free 0266 593330 0266 593330. Yakwa Manaso, Nayan for Dinkai. Hello. Hello, Martin. Yeah, 1937, Yankwe. Now, I'm going to say, Jessica. I see Jessica. Jessica, and I want to know about the movie. Now, Jessica, now, Obano, Sabio, Bracket, Ninja, Family Bracket. Now, I want to know about you, mommy. And Scano, now, some Korean one day. May that say 19. Hello, we didn't maybe a free. Hello. Yeah, we didn't maybe a free. Okay, Mira, me and Quay. Nipa so baba wana na pasta ekase na hu titi na de hwe enema bi wo hono mu a mama ye hwe ni ye ke oba nya wo na anche na osa wo ne siso ngusi da pinti so kura no na bra bonti ni we pe wo ahuti mu da obi se bo akuni ni ye e na osa wo ye ti na wo ni kwase be ma na yi bali wo no enti wo sanka be ma na bua no wo sikase na kura wo se be na wasisi no enti wo no ku so mu ketua no a Ebama penyinu so ananso so mu o so penyinu mu obetimi amana sisi akola keketo no be weji su wesu na jinu kura masa mamengo obetimi do akoko business wodi kola ne beja hwan so ya mu meyen hwe ni ye abrante me de wo mu se wo ye adwuma de nanso wo ye gente se de kura no a wa hwe de fia ne gente no entimi wie pe me da se papa entimi wie pe ye hello we didn't be afrefre no me Akosio papa biye. Minia bema papa biye. Enedi eblane ko unia bema Nigeria le bonito. Eneni aro beta basubi. Ansa papa Julius. Anen papa ko ndene beta ko biya ne kala to fe. Ekino gwe na pete wate. Ba mi Akosio, mi ncha reboot si ko kita to fa fi ti fuma du sa ho ta si to. Ani Canada ho. Wate si kego. Gratitude. Na ya beta reboot. Anga be company fum de dike when you have power, now I'm going to tell you big gram, I don't know if you are. I can't tell you. Only I'm going to see you. Well, brand you get down to her. That's the Yabo. And we want to know what them got him and employ about the sound and pass of Filano. So, I don't know about it. Oh, the man has a message, and maybe I'm a gazelle or also one of the mountains. Maybe I'm on the front. I don't know. Like my sentiment, all the time. Me das me nua bema Naija. Hello, we dey baby afrefre. Mira. No. Me just so a champo brofen kwa mo highways. You can want it. Makunta Raya or Amsterdam. One in Wukani Dina community here. And we will now, Papa was saying, yeah, that one here we so best we go back home. That one here we many bush penny. I want here we but I want it. Is there one Magumi? Maybe Mamale, Sabi then the 1 year, you know, maybe Nadia where you can be crowd over Feno, or little homo, the homo, what day? Okay, my dad say, hello, we didn't baby afrefre. Minia Bakosia Papa BA. Minia Bema Papa BA. Minia Ba of a pattern, Masuma Santaman Kufia, no time coach. Minia Ba. Yeni anu meme binom te ya dunwo munya be no mo tran nchen ye hu kwan ya ye be fa so ni ahwe ma no so ena mani bi won so mama o mo no di too much the sika ya mi ni be di mind di ni aba ye mu se be me sika obi nya na enje se mi ni aba ma mi ni aba papa mi di se bu ko fitie mu a o betimi atena se na be ma be o bi o mra na se ka ye bi o mu tena se ya ta waje so be ka bo the man be pesca bin wo ja ba wana mama na matras mo hu kwan am be fa so me da mi ni aba yeah that's papa power for kwata hello we didn't baby afrefre hello baba go sei minua ba me ye oba pa mo me dia no kwa ku de me kata fa fancho di college in tamba ba wan me boss ne dia ne okay mama ntia pa onu wa tiefo no Akoma mama me say me ne abusia panyi no me de sample say our liwe to say pine our liwe again no yaguno say de benti ni dino ko amusi are say sieska
Tieska se da we fanboy nti o do fanboy no e na wo di nsem hunu oba wo ne na wo oba ya wo wa pantimi anya kokodura atimi am oba fle o number ta wo mlefie oba ya wo ne nimu san ne person ne pay watimi oba suraka oba bema wanya abada ya nya yam sisi se suraka oba enti ba bia wo bia betimi abanti oba no wuya bema wo ya fo pa wo gumema ya nimu ase eje wano ya papa wo hello we didn't baby afrefre hello we didn't baby afrefre But you can say touch mine. Yo, touch my young quay. No, but you come number, no, come back on the wall. Wait, in commode on one campus. Me patch up Bomodi and Netia, the number in better Jana, or far from me. Why? Yeah, the better justice here. 0203 933 582 0203 933-582. Wo fresh you know better come na the obia waka. We didn't baby free. Hello, we didn't baby free. Hello, Mr. Fugotabuji. Okay, young quay. Me be Irene. Yo, Irene kasa. Irene. Irene, and see what TV set to me pacho kasa. Na yanko. Obi a 3 months there. So no, I can't Akoma FM. You see, Obi Irene tie ne ho enu ti onwa wo break akra. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. Hello. Hello, we didn't baby free. Hello, Marco. Yes. Hi. Yeah, me just me. Who condemn Kacho, Niwana? Me pacho ko live. Hello, Marco. Oko live kasan Obano nya betire ne yan ye dia idia se ho sa oba na onya ko no ye se ba on so se nya betire na ko be ma ne ko ba se ni he dia ko an be bi nje ba no nya betire why me da se papa me raba we didn't baby free. Rabi du manafo yo Rabi yankwe be ma ka che mi ni ama ase onya ntubu ase wo awade wo ena ba bia nye wapa be ma ne hwe nkora no Timaya, Ramona Bankasa, 1 year by an wadi and 3 90 do. 1 doesn't wadi and 1 trusted me. Made us say, Papa, Rabbi, we didn't baby free. Marco, good afternoon. Afternoon. Me patrol, me kosefi Accra Abadi. Okay. Miami sure ni wejuma pa oye. Amen. Yamakani say, mbe ma ba no mo pesado do. O mo pesado na pa. About 2 months. And no signing ye. Okay, so we didn't baby free. Hello? Yeah, we didn't baby free. One Cassia Babo. Okay, young quay. Pambacho, Nemanama, Opujo Maho Fetch. Akoma FM. We did not hope fetch the Demon on found, the Demon Betia will see, when you got an animal in Kenya. Anything or we never been for. And no quay to go on a beman with father, Joe Sambair. It's not over a poke of Beman in your Daman or Namia Pasa. If you never know about my Mucasancho, my Ujama Hawk, your mom too much. May that's a papa, I am for your chat. Hello, we didn't baby free. Yam. No, go to Montana, Catetra, young quay. And up on Papa. Bapagu, Akos Michelpa, Nejumapa, Obama, Atantamine, Namisha, Niameka Mese, Mano, in Pimpinayana, to be a Jubo, or any market anymore. Because Osha and Samahodua, Marco, a bra, Udima Jusra, in Pimpinosha, and Nemano Edu, Manopa, Yana, in more ye. Na Kakane Kaki Banese, if you nothing to you. Yana say unya benne bi so sometimes yana usuban na oni ye no kasa ni ade no the one feel you teachima na be managing shoes nti e be say unya na ni bia e do menye bi ti ho a omunya akoma nya abotre no
Ibi ya ni ema me man so ya na ye ba hiti no nti ni aba no to wonhwe na wonye ni support ya ne be ye na ko me da se papa me nua be ma ha ne de akoma mu nsam dwumade no ni nyina be se Pastor Julius Ebraso ye ko na ye ko nyame adoma all night na am gusu ka tie for say china na 9 o'clock anwumre pepepe na Assemblies of God abrosano so ho apatase na ye de ahyehye so obetumi afresa wo fom kwan a 0547 853640 0547 853640 na ye de wa ba asori fie ho. Okay, evangelist ye ko yo radishra etiefo nyame adoma ochina Wesley Cathedral. Akoma FM. Okay. Okay. Shawon so nyame ya dom o china ye besan ede akoma mu nsam dwumade no abro ene ye special guest na ye sister Hati friend Paul Mame wa ba bedru eno nti ene ye komane fufuo ene adwene nkwan ene koto ene enwa ene ni nyina bi ne de abusapani so atato eno nti mi sorry de ne ya abusapani sami ya champo Akoma Sports the powerful sports eno ne de ebram de opese hu no sports bm no me patroti aha ene de nyina ebe ma wo ya wagudie mu nsam ya wagudie mu nsam but me said the many afiesia chei ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 awia time no dia me dia omla nam ni nyankopon tie adwa mu di nkomo